कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। नारायणाखिल गुणार्णव सत्यसन्ध श्रीवासुदेव सृतिपालन कालरूप जीवोत्तमोत्तमतमोहर रुक्मिणीश श्रीराम विठ्ठल विभो तव सुप्रभातम्। कारुण्यपूर्ण पुरुषोत्तम देववन्द्य पञ्चाननेश रुचिनन्दन वासवे श्रीराम विठ्ठल विभो तव सुप्रभातम्। आनन्दतीर्थनुत पादुक भूसुरेन्द्र श्रीपूर्णबोध परितोषक पद्मनाभ इन्दीवरेन्द्रजित श्रीधर भूवराह श्रीराम विठ्ठल विभो तव सुप्रभातम्।
द्वारकेश कमलालय दिव्यमूर्ते विद्याधिराजयति पूजित कोसलेन्द्र श्रीभर्तगाळिमुनिसंस्तुत पाण्डुरङ्ग श्रीराम विठ्ठल विभो तव सुप्रभातम् सुप्रभातमिदं नित्यं पठतां ज्ञानदायकम् विनिर्मितं गिरीशेन विद्याधीश गुरोः प्रियम् मङ्गलम् मङ्गलं मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलं राम विठ्ठल मङ्गलम् श्रीवीर विठ्ठल रामचंद्राकर गोकर्ण मठाचे उपास्य देवांक नारायण व्यास व्यंकटेशाक मंगल वासुदेव हयग्रीवाक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल श्री हरि सर्वोत्तमाक मंगल नित्यमुक्त महालक्ष्मीक मंगल ब्रह्म वायु सरस्वतीक भारती गरुड शेष रुद्राधिकांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम मंगल सौपर्णी वारुणी गौरींक मंगल इंद्राक कामदेवाक मंगल मनु दक्ष बृहस्पतींक मंगल सूर्य चंद्र यम वरुणांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम नारद भृगुवर्णीक मंगल सप्तर्षि गणपतीक मंगल राहु केतु कुजादिकांक मंगल गंगेक बुध शनीक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम वायुरूपी पूर्ण प्रज्ञांक माध्व वैष्णवयति वर्यांक गोकर्ण मठाचे सर्व गुरु वर्यांक मंगल द्वारकानाथ तीर्थांक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम
विद्याधिराज स्वाम्यांक मंगल विद्याधीश गुरूंक गौड सारस्वत ब्रह्मवृंदांक सर्वांतर्यामी श्रीरामचंद्राक मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम. ज्योतारतम्योक्त मंगलमंताची निर्दोष देवालय सेवकताची जो नित्य हरि गुरु भजन संताती ते सर्व सुखान मुक्ती पावताती. मंगलम मंगलम राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल मंगलम 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 राम विठ्ठल मंगलम राम विठ्ठल. तटीत कोटी निभकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या विठ्ठलय्या तटीत कोटी निभकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या 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 भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुत भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुत भज कमर तरु कुजन कुठार विठ्ठलय्या 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 तटीत कोटी निभकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या 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 विठ्ठलय्या. ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ದಯಾ ಪರಮೂರುತಿ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ 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 तटीत कोटी निभकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्या विठ्ठलय्या विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठलय्या. ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಸರೆಗರೆ ರೇಗ ಪದ ಗ ಪದ ಪದ ಸ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಪಗ ಗ ಗ ಧ ಪ ಪ ಪದ ಸ ಸ ಸ ಸ ಪಗ ಗ ಗ ಧ ಪ ಪ ಪದ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಪ ಸ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಧ ರೆ ಸ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಗ ಗ ರೆ ಗ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಸ ಧ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ಗ ಧ ಪ ಧ ಧ ಪ ಧ ಪ ಧ ಪ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಸ ಧ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ಧ ಸ ರೆ ಗ ರೆ 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 ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಧ ಸ ಪ ದ ಗ ಪ ರೆ ಗ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ಸ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಬಿರುದು ಕಾಯೋ
तट्टित् कोटि निभकायो तट्टित् कोटि निभकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्य विठ्ठलय्य भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुत भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुत भज कमर धरु पूजन कुठार विठ्ठलय्य 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 नमन करता रघुवर श्री कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं विठ्ठलय्य 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 भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुत भजिसुवे निन्नय अज भवसुरनुत भज कमर धरु पूजन कुठार विठ्ठलय्य 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 तटित् कोटि निभकायो तटित् कोटि निभकायो जगन्नाथ विठ्ठलय्य 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 ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀ ಕರುಣಿಸದೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಸಾಕುವರ್ಯಾರೋ ದಯಾ ಪರಮೂರುತಿ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ 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 ತಟ್ಟಿತ್ ಕೋಟಿ ನಿಭಗಾಯೋ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠ್ಠಲಯ್ಯ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಸರೆಗರೆ ರೇಗ ಪಗ ಗ ಪದ ಪ ಪದ ಸ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಪಗ ಗ ಗ ಧ ಪ ಪ ಪದ ಸ ಸ ಸ ಸ ಪಗ ಗ ಗ ಧ ಪ ಪ ಪದ ಸ ಸ ಸ ಸ ಸ ಪ ಸ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಧ ರೆ ಸ ಧ ಪ ಗ ರೆ ಗ ಗ ರೆ ಗ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಸ ಧ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಧ ಪ ದ ಧ ಪ ದ ಪ ದ ಪ ದ ಪ ಗ ರೆ ಸ ಧ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ಧ ಧ ಸ ರೆ ಗ ರೆ 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 ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಗ ರೆ ಸ ರೆ ಧ ಸ ಪ ದ ಗ ಪ ರೆ ಗ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ರೆ ಗ ಪ ದ ಸ ಸ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವೆನೆಂಬತವ
नमन करता रघुवर श्री राम का। नमन करता रघुवर श्री राम का। नमन करता रघुवर श्री राम का। नमन करता यदुपति वीर विठ्ठला का। यदुपति वीर विठ्ठला का। नमन करता रघुवर श्री राम का। दशरथ नंदन परम पुरुषाक। नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक। नमन करता दशरथ नंदन परम पुरुषाक। नमन करता वासुदेव रुक्मिणी मन तोषाक। नमन करता कौसलेश भरत प्रिय श्रीशाक। नमन करता केशव मथुरापति निर्दोषाक। नमन करता विश्ववन्द्य गुरु विश्वरूपाक। विश्वव्यापक शुभचरिताक। नमन करता रघुवर श्री राम का। नमन करता रघुवर श्री राम का। रावण रिपु सद्गुण गणधामाक। नमन करता नवनीत नट रक्कस भीमाक। नमन करता रावण रिपु सद्गुण गणधामाक। श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद इंदिरा कांत तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद कमलानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद द्वारकानाथ तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधिराज तीर्थ स्वामी महाराज की श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की। हेलो आचरण क्षेत्र है ओम नमः
स्वस्त्यय दन्तार्क्यमरीषणेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरध्वनिरसतं समस्तो बृहद्यचो नावभिवारुहेम अवोहोम च मागिरसं हें च तस्यात्रेयं मनसा च तार्क्यं कपाणिशरणं प्रपद्ये स्वस्य सम्पाठेषु हैन्व कराजजा मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय भारती रमण मुख्य प्राणांतर्गत सीतापति रामचंद्राय नमः इदं नारिकेलफलं समर्पयामि रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुजामं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डलानां तरुणतुलसीमाला कन्धरं कन्यनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षात् दृष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्म जन्मनि प्रार्थना करूया दयानदे भक्तवत्सला भ्रातृसहित श्री सीतापती रामचंद्र तशींची मुख्य प्राण परमपूज्य स्वामीले समस्त संस्थाना सर्व आमगेले वृंदावनस्थ विद्यमान गुरुवर्याला आशीर्वाद घेऊन समस्त गौडसारस्वत ब्रह्मवृंद तशीच परमपूज्य स्वामीला आशीर्वाद घेऊन संस्थानांतर्फे 5 दिवसा समस्त गौडसारस्वत ब्रह्मवृंद तुझ्या चरणसन्निधीन तू प्रार्थना करून येत आहे श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे मठाधीश श्रीमद विद्याधीश स्वामी आलो ಅವನು ಪರಾಭವನಾಮ ಸಂವತ್ಸರಾಚೋ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ವ್ರತ ಹಂಗಾಚಿ ಮೂಲ ಮಠಾಂತುಂಚಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಕುರ್ತಸಲೇಕ ಸಂದರ್ಭ ತುಗಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಶ್ಚಿತಲ್ಲಸ ಆಯ್ತು ದಿವಸಾಂತು ಆಷಾಢ ಬದ್ಯ ಸಪ್ತಮಿ ಧೋರಣು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 5 ದಿವಸ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ 5 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ भितरी मृत्तिका पूजन तशीच विठ्ठलाक संप्रोक्षण विधान हे सर्व धार्मिक सांजेरे व्यासपूजा अनेक सांजेर सभा कार्यक्रम तशीच हे व्रत आरंभ जाल्ले भाद्रपद शुक्ल पौर्णिमेपर्यंत हे चातुर्मास व्रतांतू अनेक व्रत आचरण करतसले पुरा स्वामीला एक आज प्रमाण आमगेले मठाचे एक संप्रदायाप्रमाणे शास्त्राप्रमाणे कसं एक चातुर्मास व्रत स्वीकार करचे एक विधी विधान कसं सके ते आज आरंभ जाऊन भाद्रपद शुक्ल पौर्णिमेपर्यंत जावतसले अनेक व्रत सहित देवाले वीरविठ्ठलाले पूजिके अर्चा पूजा विनियोग तंत्य व्रत आचरण करचे हे सर्व आजपर्यंत आमगेले मठाचे एक निष्ठेप्रमाणे आजपर्यंत व्यवस्थित सर्व गुरुवर्य व्या वेदव्य परमात्मा ते वेदव्यासाले आशीर्वादाप्रमाणे तंगेल मार्गदर्शनाप्रमाणे हे व्रत आचरण करत असे हे अवनुव्रताचे पराभवनाम संवत्सर होताचे आणि आमगेल मठाच बी संस्थापन जाऊन 5.5 वर्षा किना चढतस एक हो एक शुभ संदर्भ हे सर्व आचरण करून तानी मनांद वर्गेन तुगेल मनाप्रमाणे 5 दिवसा संकल्प केला चातुर्मास व्रताचे संकल्पित हे चातुर्मास व्रत आणतो अनेक लोक गोमांतकासान महाराष्ट्रासान गो हंगा कर्नाटकासान पर्यंत अनेक देश विदेशासान पर्यंत हंगा आमगेले समस्त मठाचे अनुयायी अथवा आमगेले मठाचे अभिमानी लोक हंगा परमपूज्य स्वामीला आशीर्वाद घेवचे वीरविठ्ठलाल सेवा करचे येवचे असे म्हणा पडेन एत्तलें वतलें कस्सलेक तोंदरे जायनाशे हंगा आईल नंतर जाल तरी प्रत्येक हंगा आहार विहार व्यवस्थित की प्रत्येक अत्यंत योग्य आदर्शप्राय कशी रामनाम तारकाच महायज्ञावळार खंच रूपाचेर तू एक लौकिकांत एक आदर्श नाम घडील के तेच प्रमाणाचेर तुगेल पूर्ण कृपानुग्रह दृष्टी सर्व कडेन तुगेल नदर मुख्य प्राणाल नदर उरगेन प्रत्येकलन खुशी जाव का परमपूज्य स्वामील हे व्रत अत्यंत योग्य रीतीने तंगेल मनाप्रमाण तू चलोसून देऊन हे चातुर्मास व्रतांत भितर त्यांनी दे आमगेल समाज वर्गात दिलेला आशीर्वाद समस्त समाज वर्गाक बऱ्यापणा कारण जाव का परमात्मा ते वीरविठ्ठलानं संतुष्ट जाऊन त्या प्रमाणाचे परमपूज्य स्वामील मुखांतर आजपर्यंत आमगेल संस्थानांची खंची खंची येवजील कर्तव्य घडत सके अत्यंत सुरळीत जाऊन तूच तांगेल मुखांतर करायचं प्रत्येक कर्तव्य तेच प्रमाणाचेर तू चलोसून देऊन पाठशाला आरंभ झाल्या पाठशालेच बीज चरडूमान बी तशी आसक्ती देऊन आमगेल मठाचे जीवोत्तम हे कसं नाही जीवोत्तम विद्यापीठ म्हणजे नामाभिधानान प्रसिद्ध जाव का चरडूवानी बरे शिक्षण घेऊन तयार जाव का मठाचे स्वाम्याले नाम दिगंत अभिवृद्धी जाव तशी तू अनुग्रह केले जाव का हे सर्व तंगेले मनात ते हंग जीर्णोद्धार अधिकारी की सर्वसे टीव्ही कार्य अत्यंत योग्य रीतीने तुवेची प्रेरणा सूचना देऊन योग्य रीतीने सर्व कार्य सुरळीत जावशी अनुग्रह जाव कोण
आमगे परतगाळी मठात स्वाम्याला सेव घेऊ का, स्वाम्याला सेव कर का, स्वाम्याला आशीर्वाद घेऊ का म्हणून येत की तर प्रत्येक स्वाम्याला एक प्रसन्न आशीर्वाद प्राप्त जाऊन हे व्रत अत्यंत निष्ठेनं योग्यरीतीने त्यांनी आजपर्यंत आमगे मठाचे खंचे आचार विचार सदाचार नीती नियमावळी पालन करचे तुवेन तांक प्रेरण दिवून यथा योग्यरीतीने घडत असं हेच प्रमाणाचे 9 वर्षाचे पराभनाम संवत्सरा चातुर्मासी व्रत अत्यंत योग्यरीतीने निष्ठेन तांगेल हातान प्रत्येक कर्तव्य जाऊन घेन समाज वर्गात तांगेल अमूल्य आशीर्वादान समाज उद्धार जाव का समाजांतू संघटन जाव का श्री संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठ म्हणलं अत्यंत आदर्श आणि प्रत्येक एक स्वाम्यांबद्दल बी आजपर्यंत योग्य अभिमान की प्रीती वात्सल्य तू घडल्या हंत खंचे तू एक न्यूनत्याना अशी योग्य रीतीने अभिवृद्धी जावशी तू अनुग्रह जाम संस्थानाची कीर्ती मठा स्वाम्यांक परमपूर्ण आरोग्य देऊन घेन तांगेल प्रसन्न आशीर्वाद म्हणलं तो असं नाही तो जीवनात प्रत्येक संसारांत एक उद्धार कारण जाऊन घेन आमच्या संस्थानाची कीर्ती दिगंत अभिवृद्धी करून चातुर्मासी व्रत दिवसा किंवा दिवसात बहुसंख्येनं तुझ्या आमगेलं समाज वर्गान हंग घेऊन घेन स्वाम्याला आशीर्वाद प्राप्त जाव का वीर विठ्ठला अनुग्रह प्राप्त जाव तसे सर्वांक आयुष्य आरोग्य समाजांतू संघटना देव गुरु ब्राह्मण म्हणले ही सद्भावना संस्कार निरंतर जागृत देऊन घेन सर्वांबद्दल दबरली प्रार्थना चातुर्मासू यत्या योग्य रीतीने वैभवार झाले म्हणजे ही कीर्ती घेऊन तुझ्या सन्निधीन सेवा करून घे देवा रामदेवा वीर विठ्ठला मुख्य प्राणा गुरुवर्यानु अनुग्रह करा बर कोणचले एक नमस्कार सानो मंद्रे खमूर्जंदुहाना धेनुर्वागत्मानुपतुटुतयतो संसृ कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदावं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणकुलसिमाला कन्धरं कञ्जनेत्रं सदयधबलः संविठ्ठलं चिन्तयामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वाग्रयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं देवं श्रियःपतिः आचार्या श्रीमदाचार्या सन्तु मे जन्म जन्मनि दयानिधे भक्तवत्सला कृपानिधे तुझ्या चरणसन्निधानात सीता रामचंद्र वीर विठ्ठला मुख्य प्राणा परमपूज्य स्वाम्याला आशीर्वाद घेऊन त्यांचे स्मरण करून आज दिवसा समस्त गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद संस्थानातर्फेनं विद्याधीश स्वाम्याला आशीर्वाद घेऊन तुझ्या सन्निधीतून प्रार्थना करून घेतात आजी आषाढवद्य सप्तमी आमगेल्या संस्थानाचे परमपूज्य विद्याधीश स्वामी विद्याधीश स्वाम्याला चातुर्मास ग्रहणाच्या संप्रोक्षण विधान मृत्तिका पूजनादि कार्य संजय व्यासपूजा सभा कार्यक्रम चातुर्मास्य व्रत स्वीकार तशींची भाद्रपद शुक्ल पौर्णिमेपर्यंत हे चातुर्मास्य व्रत आचरण म्हणा हे एक अवधी भितरी अनेक आमगेले समाज वर्गाचे हांग येतात परमपूज्य स्वाम्याले आशीर्वाद घेवचे तुझ्या सेवा करचे घेतात म्हणा येतल्यांक वतल्यांक कसले तोंदरे येनाशी सुरळीत रितीन हांग येवन पावन स्वामी तुगेलो बी सेव कर का स्वाम्याला आशीर्वादाक पात्र जावप तशें अनुग्रह कोंचलो सून दिवच्यो जे आमगेले गोकर्ण मठाचे एक आचार विचार सदाचारा प्रमाणे संस्थानांचे आमगेले स्वामीवर्य एक चातुर्मास्य व्रत अत्यंत निष्ठापूर्वक आचरण करत असले एक व्यवस्था आजपर्यंत योग्य रीतीने घडत असं म्हणा 9 वर्षाचे चातुर्मास्य व्रत तंगेल मनाप्रमाणे एकाग्र मनान खंचे रे तोंदरे येनाशी निर्विघ्न रीतीने योग्य रीतीने तंगेल हातान ती चातुर्मास्य व्रत स्वीकार जाव का तशींची तुगेले बी अर्चा पूजा विनियोग घडील निमित्यान तुगेले सानिध्य प्राप्त जाव परमपूज्य स्वाम्याले बी हांगा संस्थानांची कीर्ती योग्य रीतीने आजपर्यंत खंयच्या रूपाचेर तूं अभिवृद्धी करत आसा तुगेले पूर्ण कृपानुग्रह तळटले वर्गेन सेव केल्ल्यांक समाज वर्गाक बरें घडका परमपूज्य स्वाम्यांक उत्तम तरेचे आरोग्य तशींच तांणी संकल्प केले तसले अनेक आमगेले संस्थानांतर्फे जावप तसले जीर्णोद्धार आदी कार्य संकल्प केले आसात तीवय कार्य निर्विघ्न रीतीने तूं मुखार राबून व्यवस्थित ती कार्य करून दिवं का तशी हे चातुर्मास अवधीन सर्वांनी सेव केले निमित्यान हां तशींचे सर पट्टाभिषेकाचे कार्य आजीचे ते सर्व संयुक्त जावन हे एकत्र जावन सर्वांक एकर बंदो एक अवकाश हो दिवन दिल्लो आसा म्हणा हे पट्टाभिषेकाचे कार्य के सर्व आज धार्मिक विधिविधान वैभवार जाव का मध्ये जाव तसं सर्व धार्मिक विधिविधान के मृत्तिका विसर्जन पर्यंत समस्त भक्तगणाले समाज लोकाले हांगा आगमन जाव का सर्वांक सुती जाव का सर्वाले बरे भेट
सगळे समस्तांचे उत्तरोत्तर कल्याण जावंगेन सर्वांक आयुष्य आरोग्य सुख सौभाग्य तशींचे परमपूज्य स्वामेल हे व्रत आचरण व्रत योग्य रीतीने जावशे अवनु रशाचे हो चातुर्मास्य व्रत अति वैभवारे परिपूर्ण जले परम अंगा स्वामेल आशीर्वादान समाज उद्धार जाव का समाजांत संघटना प्राप्त जाव का सर्व मनोभिट सिद्धी कोंचलो सोन देव समस्तांक रक्षण कोर चातुर्मास्य व्रत योग्य रीती जावशे अनुग्रह कोरनो सर्वांक बरेपण कोंचलो सोन देवा सीतापति रामचंद्र वीर विठ्ठला अनुग्रह कर बर कोंचले ओम देवी वाचम जनयंत देवास्तान विश्वरूपा पशवो वदन्ते सानो मन्त्रेशमूर्जन्तुगानाधिनुर्वागस्मानुपदृष्टुतो संसृष्टं धनमुभयं तु मातरतमस्मभ्यं दत्तावरुणस्य मन्युः शम्भुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचर तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं अतात्मजं वाङ्गनयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरासनधा नमामि भक्तोत्सलादयानिधे श्रीमुख्यप्राण श्री भंगाम गेले संस्थानांतर्फे परम पूज्य स्वामीला आशीर्वाद घेऊन समस्त गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद प्रार्थना करून येता आज दिवस सांगतो आषाढ वद्य सप्तमी पर्व कालो हांगा आमगेल्या मठाचे एक विद्यार्थी स्वाम्याने आज चातुर्मास स्वीकार करत असलो समय ह्या उद्देशान चातुर्मास आरंभ दोन परिपूर्ण ज्यापर्यंत आज दिवसान विशेष जावन देवा वीर विठ्ठलाक संप्रोक्षण विधान तशींची विशेष महापूजा संजेरे व्यासपूजा चातुर्मास ग्रहण तशींची सभा कार्यक्रम विशेष जावन चातुर्मासावधींतू सहस्र भोजनाचे कार्यक्रम अनेक मध्य धार्मिक विधिविधान के हे सर्व आरंभ दोन परिपूर्णतापर्यंत चातुर्मास कार्यक्रम योग्य रीतीने जाव का स्वाम्यान व्रत स्वीकार केलेलं तसं हे व्रत आणतो अनेक लोकेवचे सांगा गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद चंद्रित बहुसंख्येन तुगेले अंगा समाज वर्गाने येऊन स्वाम्याला एक आशीर्वाद पात्र जाव का वीर विठ्ठला सेव कोर का अनेक केलेले सेव केल्ल्यांक आजपर्यंत प्रत्येकल्यांक मना समाधानासह स्वाम्याला आशीर्वाद घेतिल्यांक तेच प्रमाणाचे रितून चलोसून देऊन स्वामी वीर विठ्ठलाली मठाची कीर्ती दिगंत अभिवृद्धी जावन व्रत स्वीकार केलं तसं आमगे विद्यार्थी स्वाम्याल व्रत योग्य रीती निष्ठेन तांनी मना गेले की तांकां बी मना समाधान जाव का तांगेले बी एक सर्व कर्तव्य यशस्वी रीती रितून चलोसून देव का तांगेले हो चातुर्मासावधीन तांणी दिलेला आशीर्वाद समाज वर्गाक बरे उन्नती कारण जावन बरे देव गुरु ब्राह्मण म्हणले संस्कार संस्कृती नित्य जागृत जाव तसे अनुग्रह जावन सर्व तांगेल हांगा अनेक हांगा जीर्णोद्धार अधिकारी येवजिल्ले नसत तिवी कार्य आजपर्यंत तांणी लेखिल्या की ना बरे रीतीन तूं तांकां सूचक प्रेरक जावन व्यवस्थित कार्य घडयत आसा तेवी जाल तरी अत्यंत सुरळीत प्रत्येक जीर्णोद्धार अधिकारी जावन मुखार घाल्ले पावलं प्रत्येका तुगेले विजय पताका संस्थानाची अभिवृद्धी जाव तशें अनुग्रह जावन सर्व रीतीन रक्षण करून स्वाम्याल आशीर्वाद निरंतर समाज वर्गा प्राप्त जावन संस्थानाची कीर्ती दिगंत अभिवृद्धी करून अवनु वर्षाचे होच्या पराभव नाम संवत्सरा चातुर्मासावधीन तुले सर्व कर्तव्य योग्य रीतीने जावन आज सर्व धार्मिक विधिविधान सहित परिपूर्णतापर्यंत योग्य रीतीने सर्व कार्य वैभवार जाले म्हणले ही कीर्ती घेऊन प्रत्येक इल्यांक समाधान जावशी अनुग्रह करून रक्षण करून बरेपण कोंचलो सुंदी देवा मुख्य प्राणा अनुग्रह कर ओम देवीं वाच मजनयंत देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ते सानो मन्द्रेशमूर्जन्दुहाना धेनुर्वागस्मानुपदुष्टुतयतो संसृष्ट
लब्धारमनिशं वन्दे रामचन्द्र यतीश्वरम् चिक्कुणुङ्गले येन वाते पदोर्मूले मूले भूतो नारायणाभिरः सभ्यीकृतो दिग्विजय रामचन्द्रगुरुं भजे लक्ष्मीकान्तकृपापात्रं ज्ञानवैराग्यसिद्धरम् नमामि कमलाकान्तं रमाकान्तयतीश्वरम् श्रेये श्रीकान्तयोगीशं विषयासङ्गसिद्धये व्यासराजमठाधीश लक्ष्मीनाथयति प्रियम् रामचन्द्रं योगीन्द्रमाशे यस्य रोषाङ्कुराज्जातो भस्मसात् करोच्छिरी गृहान्तरिवैकेणान्तम् बडोदा महाराजं सत्पुत्रमकरोच्छ्रितम् सदानन्दाप्तये सदा वादिवाराजितायेन वेदवेदान्ततर्कारी शास्त्रज्ञो यो निरोधनः वैकुण्ठान्तयो पादाब्ज भ्रमरायितमानसं ममतारहितं वन्दे कमलानाथयोगिनं कमलानाथदौर्जातं विद्यार्थिगणशोभितं वन्दे सुहास्यवदनं द्वारकानाथयोगिनं द्वारकानाथतीर्थानाम् अनुग्रहसमुद्भवं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये विद्याधिराजतीर्थानां दत्तान् श्रीरामविठ्ठलो दीर्घमायुष्यं रक्षतां तव पायतः शरणं विद्याधिराजयोगीशं वन्दे विद्याभिवृद्धये राम हरे राम 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 हरे हरे रत्नस्मि आचार्य श्रीमदाचार्य संतु मे सर्वजन्मनि समस्त वृंदावनस्थ समस्त गुरुवर्याल उडगास्कोर 5 दिवसाक आमगेले विद्याधीश स्वाम्याल आज्ञा घेवन संस्थानांतर्फेन समस्त गौड सारस्वत ब्रह्मवृंद समस्त गुरुले परमपूज्य स्वाम्याला आशीर्वाद घेवचे बद्दल 5 दिवसांत आमगेले विद्याधीश स्वाम्याले आषाढ शुक्ल सप्तमी पर्वकालो चातुर्मास स्वीकारात समारंभो विशेष जावन 5 दिवसाक हांगा विशेष वीर विठ्ठलाक संप्रोक्षण विधान तशीच मध्यान्न पूजा परमपूज्य स्वाम्याला हातान संजेरे व्यास पूजा चातुर्मास स्वीकार तशीच विशेष जावन हे चातुर्मास आनी तशीच संजेरे सभा कार्यक्रम तशीच चातुर्मासावधींतू सहस्र भोजन कार्यक्रम हे सर्व आरंभ जावन परिपूर्णतापर्यंत येवजिल्ले सर्व कर्तव्य आसाचे तुमगेलो आशीर्वाद आज पर्यंत हांगा संस्थानांत परमपूज्य स्वाम्यान मुखार सरले प्रत्येक कर्तव्य तुमगेलो आशीर्वाद तुमगेलेच एक उजवाड असो त्या प्रमाणाचेर तांगेल्या हातांक प्रत्येक तुमी प्रचोदना सूचना दिवन कार्य करयसेच आसात चातुर्मासावधींतू अनेक लोक आमगेल्या समाज लोकांक भरपूर लोकांनी येवका स्वाम्या वीर विठ्ठला सेव करूका स्वाम्याला आशीर्वाद घेवका स्वाम्याला सेव करूका स्वाम्याला आशीर्वादाक पात्र जावका खंयच्यान पुराय येतात येतल्यांक वतल्यांक कसले एक विघ्न येनाशी निर्विघ्न रितीन हांगा येवन वीर विठ्ठला सेव करून स्वाम्याला आशीर्वाद घेवता तसलो अनुग्रह तूं केल्लो जावका परमपूज्य स्वाम्यान हें व्रत स्वीकार करता तसलो व्रत बरे रितीन निश्ठेन योग्य रितीन आज पर्यंत प्रत्येक तांणी कर्तव्य करचें आसा म्हणून जाल्यार ती योग्य रितीन जातात कित्याक मागीर तुमगेले अनुग्रह तेच प्रमाणात तुमगेले परिपूर्ण रक्षा कवच तांकां दवर योग्य रितीन चातुर्मासी व्रत वैभवारी योग्य रितीन जावन सर्व आमगे समाज वर्गाक तांगेल्या आशीर्वादान सर्वांक आयुष्य आरोग्य सुख सौभाग्य संस्थानान जी हांगा पाठशाला आरंभ जाल्या पाठशालेचे बी योग्य चेडूबांनी छात्रांनी बरें करून मन दिवन शिक्षीत आसले स्वाम्यान केल्ले वेवस्थेक तांणी योग्य रितीन आसक्ती दिवन स्वीकार करून योग्य रितीन मुखार विद्यावंत मठाचे एक पाठशालेत दिगंत नांव अभिवृद्धी जावं तशें अशीं सर्व अनेक संकल्प केले
ಮೇಲಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯ ವೈಭವಾರಿ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಸುಂದರ ಸುದೃಢ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅವನು ವಾಸೆ ಆಜಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ पूर्णिमे पर्यंत जावत असेल सर्व चातुर्मास उद्देशान जावत असेल विविध व्रत असेल स्वामीला हातान जावचे पण आपण स्वाम्यांके जल तरी आरोग्य देऊन सर्व तांगे संकल्प प्रसन्न आशीर्वाद समाजाक प्राप्त झालो गुरु परंपरेंतलो आजपर्यंत विच्छिन्न जावन एक कंच रूपाचे कीर्ती कलंक्यानाशी रक्षण केल्यांके तशी तुमगे रक्षण दवरून सर्व रीतीने बऱ्यापण कोंचलो संधिया गुरुवर्यानो अनुग्रह करा बर कोंचलया ओम गुरव साक्षात् दृष्टं दैवं श्रीहपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्तु मे जन्म जन्मनि स्वामी महाराज की जय श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेल स्वामी महाराज की जय गोकर्ण मठ संस्थान की जय ओम दीर्घतमा तेजो ज्योतिर्वान् दर्शमे सदा हरि नाम वा नेवा मुनीन्द्र सदा हरि नाम वा नेवा मुनीन्द्र नन्दतीर्थसुता वरदेशिकेन्द्र नन्दतीर्थ
ಅಬ್ದಿಶಯನ ಮಹಿಮೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ವ ಅಬ್ದಿಶಯನ ಮಹಿಮೆ ಬದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ವ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದ ಶುದ್ಧ ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೆಂದ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭವೇಣೋ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಮಧ್ವವಲ್ಲಭವೇಣೋ ಕೃಷ್ಣ ಗತಿ ಪ್ರಿಯನಾದ ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿತೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ ದೇವ ದೇವಗೆ ಶರಣು ಸುಜನರಿಗೆ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಪೆ ಶರಣು ಗಜಮುಖನೇ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕನೇ ವಂದಿತೆ ಶರಣು ತ್ರಿಜಗವಂದಿತನಾದ 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 ದೇವ ದೇವಗೆ ಶರಣು. श्रीरामकृष्ण गोविंद गोविंद श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमाने अध्यात्मिन् ब्रह्माण्डे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवसे श्रीपरशुरामक्षेत्रे संह्यावर्ते निमिषारण्ये दण्डकारण्ये गौतमाश्रमे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे ब्रह्मणोऽस्य द्वितीयप्रार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे युगचतुष्के अत्र कलियुगे प्रथमचरणे बौद्धावतारे श्रीशालिवांशके वर्तमाने व्यवहारिके प्रभवनामसंवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म दक्षिणायने ग्रीष्मर्तौ आषाढमासे कृष्णपक्षे अद्य सप्तम्यां तिथौ सौम्यवासरयुक्तायां विष्णुनक्षत्रे विष्णुयोगे विष्णुकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतो श्रीमन्मध्वाचार्याणां रत्कमलमध्ये निवासी अनन्तकल्याणगुणपरिपूर्ण क्षीराब्धिशायी श्रीरामदेव वीरविठ्ठलप्रेरणया श्रीरामदेव वीरविठ्ठलप्रीत्यर्थम् एतद्विष्णुप्रतिमा विशिष्टकलासान्निध्यसिद्धिद्वारा श्रीमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीवीरविठ्ठल सीतापति रामचन्द्रप्रीत्यर्थं द्वादशकलशाचनपूर्वक विष्णु प्रतिमा संप्रोक्षण विधानाख्यं कर्म करिष्ये तदंग कलश पूजा स्थापनं च करिष्ये ओम महीद्यौ पृथिवीचन इमं यज्ञं मिमितां पिप्रतान्नो भरीमभिः ओषधय संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा यस्मै कृणोति ब्राह्मणत्वराजन् पारयामति ओमा कलशेषु धावते पवित्रे परिशिचिते उक्तैर्यज्ञेषु वर्धते ओम इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धद्रिस्वं सृष्टा परुष्ण्या असिक्न्याम रुद्रदेवी तस्तयार्जीकीये शृणुयाक्षु मया ओम गन्धद्वारान्तरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम् ओम काण्डात् काण्डा प्ररोहन्ति परुष परि एवानो दूर्वे प्रतनो सहसेन तेन च मश्वथ्यो निषदनं पर्णोषतिष्ठता गोभाजयत्किलासनवतयत पौरुषम् ओम या परिनीर्या अपला पुष्पाया च पुष्पिनीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुञ्चन्तो हसः ओम सैरत्नानि दाशे स्वाति सविता भगाः तं भागं चित्रमीमहे ओम हिरण्यरूपस्य निरूपान्नपात्सेतु हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् परिनिर्निदाद दत्यन्नमस्मै ओम युवासुवासः परिवेत आकाशौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरास कवयमुनेन्द्र स्वाध्यो मनसा देवयन्त ओम पूर्णादर विपरापत सुपूर्ण पुनरापत वस्नैव विकीर्णावः ऐशमुंसकृतो ओम वर्णं मावायामि भुवा वर्णं मावाहयामि स्वः वर्णं मावायामि भूर्भुवस्व वर्णं मावाहयामि तत्त्वायामि शुनशिप वर्णस्तुटुप एषु कलशेषु वरुणावाहनि विनियोगा ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसदाशा तेजमानोर्भिः अयेण मानवर्णय बोध्युरुषं समानाय प्रमोचीः कलशे वर्णं कलशेषु वर्णं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि तापे पूजयामि नमः भो वरुणत्रागत्य तिष्ठ पूजाङ्गणवर्धो भव वरुणायन्मा सर्वोपचारा ते तुलसी पुष्पं समर्पयामि कलशद्वयमुखे षट्कोणपद्मं विलिख्य तद् बुधवरुणान्तर्यामि लक्ष्मीनारायणं ध्यात्वा गन्धोदक तुलसी पुष्पाणि क्षिप्त्वा हस्तेन सर्वकलशान् पृष्ट्वा मन्त्रान् जपेत कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाचितः मूले ततो ब्रह्मा मध्ये मातृगणात्मताः कुक्षोत्सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो तैजुर्वेद सामवेदो हेतर्मणः
गङ्गैश्रीता सर्वे कलशाम्बुसमाशिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुटीकृतता आयान्तु देवपूजार्थं दुर्त्यक्षयकारकाः सर्वे समुद्रासरिततीर्थानि जलदानदाः आयान्तु देवपूजार्थम् अभिषेकार्थसिद्धये गङ्गे जयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु गङ्गा गोदावरी कृष्णा प्रयागा द्वारका सह आवाह्य पञ्चगङ्गाता सर्वपापहरा शुभाः पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्या सरितस्वदा आगच्छन्तु पवित्राणि जले कुर्वन्तु सन्निधिम् इमं मे गङ्गे सिन्धुक्षेत्र मे द्वो नद्यो जगति गङ्गावहानि विनियोगः ॐ इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वती शुतुद्रिस्तोमं सजता परुष्ण्या असिक्न्याम रुद्रदेवी तस्तयार्जीकीये शृणुया सुषोमया सिता सिते सरिते यत्र सङ्गते तत्र प्रतासो देवमुत्पतन्ते एवैतन्वां विसृजन्ति धीरास्ते जना सोमृतत्वं भजन्ते ॐ या प्रवतो निवत उद्वत उदन्वतीरनुदकाश्चया तास्मभ्यं पयसा पिन्वमाना शिवा देवीरशिपदा भवन्तु सर्वा नद्यो अशिमिता भवन्तु निर्विशीकरणार्थं तार्क्ष्यमुद्रा अमृतीकरणार्थं धेनुमुद्रा पवित्रीकरणार्थं शङ्खमुद्रा दिग्बन्धार्थं गदामुद्रा संरक्षणां चक्रमुद्रा इति पञ्चमुद्रा प्रदर्श्य प्रथममुकुम्भे मुखे श्रीनारायणाय नमः पूर्वाचतुर्दिशो वासुदेवाय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः द्वितीये पूर्वाचतुर्दिशो ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ सङ्कर्षणाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः मुखे श्रीनारायणाय नमः पीठपूजां करिष्ये मूलपीठमध्ये मूलमन्त्रेण ॐ नमो नारायणाय ॐ पं परदेवताय नमः देवसव्य गुरुभ्यो नमः दक्षिणेयं सं सर्वदेवताभ्यो नमः पुनः सव्यं सं सर्वगुरुभ्यो नमः आग्नेयादिकोणिशो पादादो भागे ॐ गं गरुडाय नमः ॐ यं वेदव्यासाय नमः ॐ तं दुर्गायै नमः ॐ तं सरस्वत्यै नमः पादोर्ध्वभागे तेष्वेव कोणिषु धर्माधिपते ॐ यं यमाय नमः ज्ञानाधिपते ॐ मां वायुवे नमः वैराग्याधिपते ॐ शिं शिवाय नमः ऐश्वर्याधिपते ॐ इमिन्द्राय नमः पूर्वादिषु फलकेषु अधर्माधिपते ॐ निन्दिरते नमः अज्ञानाधिपते ॐ तं दुर्गाय नमः अवैराग्यादि ॐ कामाय नमः अनीश्वर्याधिपते रुद्राय नमः पीठादुमन्यं परमपुरुषाय नमः तदुपरि आधाररूपिणी ओं शं शक्ते नमः तदुपरि ओं वायुकूर्माय नमः तदुपरि ओं अनन्ताय नमः तदुपरि ओं पृथिव्यै नमः तन्मध्ये ओं क्षीं क्षीरसागराय नमः तन्मध्ये श्वें श्वेतदीपाय नमः तन्मध्ये ओं दिव्यरत्नमहामण्डपाय नमः तन्मध्ये ओं पद्माय नमः तन्मध्ये शुक्रणपद्मं ध्यात्वा तन्मध्ये सूर्यमण्डले ओं नाम नारायणाय नमः तदुपरि सोममण्डले ओं विष्णवे नमः तदुपरि हुताशनमण्डले ओं नाम नारसिंहाय नमः देवसर्वे ओं सं सत्त्वाभिमानिने ओं श्रीं श्रियै नमः दक्षिणे रन्मजोभिमानिने ओं भूं भूम्यै नमः पृष्ठे तन्तमोभिमानिने ओं तं दुर्गाय नमः पूर्वार्युसोपानेषु ओं आत्मने नमः ओं मन्त्रात्मने नमः ओं पं परमात्मने नमः ओं ज्ञां ज्ञानात्मने नमः पद्मस्य पुरातनजलु तन्मध्ये च ओं विमलायै नमः ओं उत्कर्षिण्ये नमः ओं ज्ञां ज्ञानाय नमः ओं क्रीं क्रियाय नमः ओं यं योगाय नमः ओं प्रं प्रव्यै नमः ओं सं सत्याय नमः ओं ईशानाय नमः ओं अनुग्रहाय नमः तदुपरि योगपीठस्वरूपात्मने ओं अनन्ताय नमः विष्णोरासनभूताय दिव्यरत्नमयाय ओम आत्मने नमः ओम मंत्रात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम ज्ञानात्मने
नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सं संकर्षणाय नमः ओम प्रं प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम विश्वाय नमः ओम तम तेजसाय नमः ओम प्रां प्राज्ञाय नमः ओम तुंतुर्याय नमः ओम मत्स्याय नमः ओम कुं कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नाम नारसिंहाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भां भार्गवाय नमः ओम राम राघवाय नमः ओम एं वेदव्यासाय नमः ओम कं कृष्णाय नमः ओम दं दत्तात्रेयाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम कं कल्किने नमः ओम शिं शिवशुमाराय नमः आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सन्मुखो भव कुटितो भव पूजाङ्गराणवरदो भव प्रसीद प्रसीद द्वितीये सूर्यान्तर्गत शिवशुमारगच्छ भगवन्तं श्रीमन्नारायणम् आवाहयामि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि विश्वतो व्रत्वात्योतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ओम नमो नारायणाय ओम ओम शिं शिवशुमाराय नमः ओम कं कल्किने नमः ओम बुद्धाय नमः ओम दं दत्तात्रेयाय नमः ओम कं कृष्णाय नमः ओम एं वेदव्यासाय नमः ओम राम राघवाय नमः ओम वाम भार्गवाय नमः ओम वामनाय नमः ओम नाम नारसिंहाय नमः ओम वराहाय नमः ओम कुं कूर्माय नमः ओम मत्स्याय नमः ओम तुंतुर्याय नमः ओम प्रां प्राज्ञाय नमः ओम तम तेजसाय नमः ओम विश्वाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पं प्रद्युम्नाय नमः ओम सं संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम ज्ञान ज्ञानात्मने नमः ओम पं परमात्मने नमः ओम अंतरात्मने नमः ओम अमात्मने नमः ओम कं कृष्णाय नमः ओम हरये नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम जं जनार्दनाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम नाम नारसिंहाय नमः ओम दोक्षजाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पं प्रद्युम्नाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम सं संकर्षणाय नमः ओम पं दामोदराय नमः ओम पं पद्मनाभाय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम श्रीं श्रीधराय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीं त्रिविक्रमाय नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम गं गोविन्दाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नाम नारायणाय नमः ओम कें केशवाय नमः ओम शं नृसिंहाय नमः ओम लं लालुकाय नमः ओम हंसाय नमः ओम संसारात्मने नमः ओम शं षड्गुणाय नमः ओम शं शान्तसमिते नमः ओम वराय नमः ओम लं लक्ष्मीपतये नमः ओम रं रामाय नमः ओम यज्ञाय नमः ओम मनवे नमः ओम बं भगाय नमः ओम बं बलिने नमः ओम पं फलिने नमः ओम पं पराय नमः ओम नं नम्याय नमः ओम तं धन्विने नमः ओम तं दण्डिने नमः ओम तं तपाय नमः ओम तं ताराय नमः ओम नन्नात्मने नमः ओम तं धरिणे नमः ओम तं डरकाय नमः ओम तं ठलकाय नमः ओम तं टङ्गिने नमः ओम तं नीयमाय नमः ओम जं झाडितारे नमः ओम जं जनार्दनाय नमः ओम चं छन्दोगम्याय नमः ओम जं चार्वङ्गाय नमः ओम गङ्गसाराय नमः ओम गं घर्माय नमः ओम गं गरुडासनाय नमः ओम गं कपतये नमः ओम गं कपिलाय नमः ओम अर्धगर्भाय नमः ओम अमन्ताय नमः ओम औरसाय नमः ओम मोजोभ्रते नमः ओम ऐं ऐराय नमः ओम ऐं एकात्मने नमः ओम ऋजये नमः ओम ऋं ऋषाय नमः ओम ऋं ऋगाय नमः ओम ऋं ऋतुम्भराय नमः ओम ऊं ऊर्जाय नमः ओम मुग्राय नमः ओम ईं ईशाय नमः ओम ईं इन्द्राय नमः ओम आम् आनन्दाय नमः ओम अजाय नमः आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सन्मुखो भव कुण्ठितो भव पूजाङ्गराणवरदो भव प्रसीद प्रसीद क्षीरे ओम गोविन्दाय नमः गोविन्दम् आवाहयामि ददिने ओम वामनाय नमः वामनम् आवाहयामि घृते ओम विष्णवे नमः विष्णुम् आवाहयामि मधुने ओम मधुसूदनाय नमः मधुसूदनम् आवाहयामि तगुदके ओम चन्द्रमाय नमः चन्द्रमम् आवाहयामि नारीकेलोदके ओम वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि गन्धोदके ओम वायवे नमः वायुम् आवाहयामि पुष्पोदके ओम प्रद्युम्नाय नमः प्रद्युम्नम् आवाहयामि फलोदके ओम हरये नमः हरिम् आवाहयामि हेमोदके ओम हिरण्यगर्भाय नमः हिरण्यगर्भम् आवाहयामि रत्नोदके ओम रत्नगर्भाय नमः रत्नगर्भम् आवाहयामि तीर्थोदके ओम गङ्गादिदेवताभ्यो नमः गङ्गादिदेवताः आवाहयामि हरिद्रोदके ओम लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीम् आवाहयामि तदस्तु मित्रावृणातदग्निशयोरस्मभ्यमिदमसु शस्तम् अशीमहे गातमुत प्रतिष्ठान् नमो दिवे प्रतिसादनाय ग्रहा वै प्रतिष्ठा सूक्तं तत्प्रतिष्ठिततमया वाचा शौतव्यम् तस्मात् यदि विदूरय पशून् लभते ग्रहाणे वै नानाजिगमिष्यति ग्रहायै पशूनां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठितमस्तु ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजाख्यं कर्म करिष्ये अथ ध्यानम् उद्यद्भासतमाभास चिदानन्दे कदेहवान् चक्रशङ्खगदा पद्मधरोध्येयोऽहमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाचित्तसुमोदिगणमध्यगः ब्रह्मवायुशिवाहिषु विपैचक्रादिकैरपि सेव्यमानोदिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टाभिध्येयाश्चक्रशङ्खवराभयैः युक्ता प्रदीपवर्णा च सर्वाभरणभूषिताः कलशेषु आवायदेवताभ्यो ध्यायामि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो व्रत्वात्योतिष्ठद्दशाङ्गुलम् आवाहयामि आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सन्मुखो भव अवकुण्ठितो भव पूजाङ्गराणवरदो भव प्रसीद प्रसीद ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उताम्रतत्त्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति कलशेषु आवायदेवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि कलशोपरि चतुर्विधन्यासान् कृत्वा ओमो नमो नारायणाय ओमो नमो नारायणाय ओमो नमो नारायणाय ओम वासुदेवादिका शुक्लरक्तपीताशतोज्ज्वलाः चक्रशङ्खदाब्जेत प्रथमो मुसुरियलि शङ्खचक्रस्तुपरतृतीय शार्ङ्गबाणवान् सशङ्खचक्रस्तुर्य सुचक्रशङ्खाचर्मवान् ओम भू अज्ञात्मने अनिरुद्धाय हृदयाय नमः वायुप्रद्मनाय स्वाहा ओम स्वाहा सूर्यात्मने
प्रजापत्यात्मने संकर्षणाय चकाविट ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कवचाय ओम सत्यात्मनाय अस्त्राय फट एतेषां मात्रका मंत्राणाम् अंतर्यामी श्रीसी दैवी गायत्री मुखे अजादिरूपी लक्ष्मी नारायण देवता हृदये उद्यद्भासुन् मां भाषदानन्दिक देवाञ्चक्रशङ्कदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्यामाचित समूतिगणमध्यगः ब्रह्मवायुषाजुपैचक्रादिकैरपि सेव्यमानुदिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् ताद्रूपा च पञ्चाशत् ज्ञानमुद्राभ्योद्यताः टङ्की जण्डी जन्नी जन्वी च तत्तद्युक्तासु वामतः ध्यायेन्द्रशिवं रुद्रवित्रिनेत्रं जानुप्रसक्तकरैग्ममतापराभ्यां चक्रं धरञ्जदं प्रिया समेतं तिग्मांशु कोट्यधिगति समग्रशक्तिम् अजाद्रूपी लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण मात्रकान्यासङ्ग्रेशे ओम मम जायन्म शिरसि ओम आनन्दायन्म सर्वस्मिन् मुखे ओम इन्द्रायन्म दक्षिणेत्रे ओम ईशायन्म वामनेत्रे ओम उग्रायन्म दक्षिणकर्णे ओम ऊर्जायन्म वामकर्णे ओम ऋतुम्भरायन्म दक्षिणासापटे ओम ऋगायन्म वामनासापटे ओम ऋषायन्म दक्षिणकपोले ओम ऋजयन्म वामकपोले ओम मेघात्मयन्म ऊर्ध्वष्टे ओम मयिरायन्म अधरोष्टे ओम मोजो प्रतिम ऊर्ध्वदन्तपङ्क्तौ ओम मौरसायन्म अधोदन्तपङ्क्तौ ओम मन्तायन्म मूर्ध्नियम् अर्धकमयन् वाचि दक्षिणबाहु सन्देशग्रे अग्रे च ओम कङ्कपिलायन्म ओम कङ्कपतेन्म ओम गरुडासनयन्म ओम गङ्गर्मयन्म ओम सारायन्म वामबाहु सन्देशचतुष्टये अग्रे च ओम चञ्चार्वङ्गायन्म ओम छं चन्दोगम्यायन्म ओम जं जनार्दनायन्म ओम जं झाटितारे ओम मीम्यमायन्म तद् दक्षिणपाद सन्देशग्रे च ओम टं टङ्गिनेन्म ओम टं ठलकायन्म ओम टं डरकायन्म ओम टं धरिणेन्म ओम नात्मनेन्म ततो वामपाद सन्देशग्रे च ओम तं तारायन्म ओम तं थपायन्म ओम तं दण्डिनेन्म ओम तं धन्विनेन्म ओम नं नम्यायन्म ओम पम्परायन्म दक्षिणकोक्षो ओम पम्पलेनेन्म वामकोक्षो ओम पम्पलेनेन्म पृष्ठे ओम पम्भगायन्म गुहे ओम मनवे मतुंदे ओम विद्याय मृदे ओम रामायण मतुते ओम लक्ष्मीपदे चर्मणि ओम मराय मांसे ओम शम शांत सविदे रुद्रे ओम शम षड्गुणाय मेरसे ओम संसारात्मय मज्जाय ओम हंसाय मस्तितंदे ओम राळुकाय प्राणे क्षम नसिवाय जीवे मात्रका नासे नसि वीर रामदेव विठ्ठल प्रियताम ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय इति मंत्रेण प्राणायामः ओम भू अज्ञात्मने अनिरुद्धाय हृदयाय नमः भुवायुवाचन प्रद्युम्नाय कृते स्वाम स्वाहा सूर्यात्मन संकटाय ओम भूर्भुवः प्रजापत्यात्मने वासुदेवाय कवचाय ओम सत्यात्मने नारायणाय अस्त्राय फट एतेषां तत्त्वमन्त्राणाम् अंतर्यामी ऋषि चिरसि दैवी गायत्रीन्द्र मुखे शक्त्यादि तत्रूपी नारायण देवता हृदये प्रधानोपमूर्णानि भुजान्यपचेषिता कृताञ्जलिपुटानेव प्रधानतं हरिमृते तत्त्वान्तर्यामी लक्ष्मीनारायण प्रीणसि लक्ष्मीनारायण प्रीत्यतम तत्त्वन्यासङ्ग्रेशे हृदयं कलशे हृदय नवालाकारेण ओम प्राय शक्त्यात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ओम प्राय प्रतिष्ठात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ओम प्राय समितात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ओम प्राय स्फूर्त्यात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ओम प्राय प्रवृत्त्यात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ओम प्राय कलात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ओम प्राय निविद्यात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं ओम प्राय मत्यात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं ओम प्राय नियत्यात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं नमः ओम प्राय मायात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं ओम प्राय कालात्मी लक्ष्मीनारायणाभ्यं ओम प्राय पुरुषात्मी ब्रह्मवायुभ्यां नमः ओम प्राय अव्यक्तात्मी ब्रह्माणि बातेभ्यां नमः दक्षिणबाहो ओम प्राय महत्मात्मी ब्रह्मवायुभ्यां नमः वामबाहो ओम प्राय अहंकारात्मी गृढशेषरुद्रोभ्यं दक्षिणोरो ओम प्राय मनातेन्द्राभ्यां नमः वामोरो दक्षिणहस्तांगुष्टादि पंचांगुलेशो ओम प्राय श्रोत्रात्मी दिग्देवताभ्यो नमः ओम प्राय त्वगात्मी प्राणाय नमः ओम प्राय चक्षुरात्मी सूर्याय नमः ओम प्राय जीवात्मी वरुणाय नमः ओम प्राय घ्राणात्मी अशुभ्यां नमः वामहस्तांगुष्टादि पंचांगुलेशो ओम प्राय वागात्मने वन्नय ओम प्राय पांड्यात्मने दक्षाय ओम प्राय पादात्मने जयंताय ओम प्राय पायवात्मने मित्राय ओम प्राय उपस्थात्मने नमः दक्षिण पादांगुष्टादि पंचांगुलेशो ओम प्राय शब्दात्मने बृहस्पति प्राणाभ्यां नमः ओम प्राय स्पर्शात्मने अपानाय ओम प्ररूपात्मने व्यानाय नमः ओम प्राय रसात्मने उदानाय ओम प्राय गंधात्मने समानाय नमः ततो वाम पादांगुष्टादि पंचांगुलेशो ओम प्राय आकाशात्मने महागणपते नमः ओम प्राय वायुवात्मने प्रोहवायुवे नमः ओम प्राय तेजात्मने वन्नये नमः ओम प्राय अपात्मने वरुणाय नमः ओम प्राय पृथिव्यात्मने शनैश्चन्द्राभ्यां नमः तत्त्वन्यासेन भगवान् श्री सीताराम रामदेव विठ्ठल प्रियतां तत् कृष्णार्पणमस्तु ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम मूर्धयोष्टाभिधियाश्चकशङ्कवराभियुक्ता प्रतिपूर्ण सर्वाभरणभूषिते वर्णन्यासं करिषे ओम विश्वायम शिरसि ओम नम ते स्वयं नेत्रयोः ओम प्राज्ञां नासायां नाम तुर्यायम वाचि ओम राम आत्मेन हृदि ओम यमन्त्रात्मन नाभो नाम परमात्मेन जानवोः ओम यम ज्ञानात्मेन पादयोः चक्रशङ्कवराभिति हस्तानि एतानि सर्वशः मूलरूपसवर्णानि कृष्णवर्णाशि कोच्यते पञ्चाङ्गन्यासं करिषे ओम क्रोद्धोल्काय हृदयाय नमः ओम मोल्काय शिरसे च ओम मीरोल्काय शिखाय विडं जुल्काय कवचाय ओम सहस्रोकाय अस्त्राय फट असि नारायणाष्टाक्षर मंत्रस्य अंतर्यामी ऋषि शिरसि देवी गायत्री मुखे श्रीमन्नारायण देवता हृदये उद्यद्भासुन् महाभासदानन्दिक देवाञ्चक्रशङ्कदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीद्राभ्यामाचित्त समूतिगणमध्यगः ब्रह्मवायुषु आयुष्यपैचक्रादिकैरपि सेव्यमानुदिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टाभिद्येयाश्चक्रशङ्कवराभये युक्ता प्रदीपवर्णाच सर्वाभरणभूषिताः कलशोप्रेम मूलं जपे विनियोगः ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय
नारायणाय ओम नमो 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 नारायणाय ओम ओम एतावानन्दमयी मातो ज्ञायांशु पुरुषापादोऽसि विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामतन्दिवे कलशेषु आवाय देवताभ्योन्मा अर्घ्यं समर्पयामि ओम त्रिपादूर्ध्व उदेत् पुरुषपादोऽसेह भवत्पुनः ततो विश्वं व्याक्रामत्साचनानि जनेवे कलशेषु आवाय देवताभ्योन्मा पाद्यं समर्पयामि ओम तस्माद् विराळ जायते विराजोति पुरुषः सजातोऽत्यर्य पश्चात् भूमिमतो पुरः कलशेषु आवाय देवताभ्योन्मा केशवाय नारायणाय माधवाय आचमनं समर्पयामि ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्मैद्म श्रद्धवे कलशेषु आवाय देवताभ्यो नमः स्नानं समर्पयामि ओम तं यज्ञं वरिषि प्रोषन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अयजन्त साध्यार्चयश्चे कलशेषु आवाय देवताभ्यो नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम तस्माद् यज्ञा सर्वतसंभृतं पशुदाज्यं पशून्तांश्च क्रयवायुव्यान् नारण्यान् ग्रामायचे कलशेषु आवाय देवताभ्यो नमः उपवीतं समर्पयामि ओम तस्माद् यज्ञा सर्वत्र च सामाजिद्रे चन्दांश्च यज्ञे तस्माद् युजुस्तस्माद् जायत ओम नमो नारायणाय ओम कलशेषु आवाय देवताभ्यो नमः गन्धं समर्पयामि ओम तस्मादश्वा जायन्त एकेचो भयादतः गावोह जज्ञिरे तस्मात्मा जाता जावयः ओम नमो नारायणाय ओम कलशेषु आवाय देवताभ्यो नमः पुष्पं समर्पयामि आवरणपूजां करिष्ये मध्ये ओम नारायणाय नमः देवस वामे लक्ष्मी नमः दक्षिणे धराय नमः दमधराय नमः इति प्रथमावरणं समर्पयामि पूर्वाच दिशो ओम कं कदोल्काय नमः मम महोल्काय नमः ओम मिरोल्काय नमः ओम जिञ्जुल्काय नमः आग्नेयादिकोणेषु ओम तं सहस्रोल्काय नमः ओम तं सहस्रोल्काय नमः ओम तं सहस्रोल्काय नमः ओम तं सहस्रोल्काय नमः इति द्वितीयावरणपूजां समर्पयामि पूर्वाच दिशो ओम वासुदेवाय नमः ओम तं संकृष्णाय नमः ओम प्रं प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः आग्नेयादिकोणेषु ओम मायायै नमः ओम जंजयायै नमः ओम क्रं कत्यै नमः ओम शां शान्त्यै नमः तृतीयावरणपूजां समर्पयामि पूर्वाच दिशो दो कोणेषु च एकैकम् ओम किं केशवाय नमः ओम नाम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गं गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीं श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दाम दामोदराय नमः इति चतुर्थावरणपूजां समर्पयामि पूर्वाच दिशो दो कोणेषु च एकैकम् ओम मत्स्याय नमः ओम कुं कूर्माय नमः ओम वराहाय नमः ओम नाम नारसिंहाय नमः ओम वामनाय नमः ओम भाम भार्गवाय नमः ओम राम राघवाय नमः ओम कं कृष्णाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम कं कल्किने नमः ओम अनन्ताय नमः ओम विश्वरूपाय नमः पंचमावरणपूजां समर्पयामि पूर्वाच दिशो ओम अनन्ताय नमः ओम ब्रह्मणे नमः ओम वायुवे नमः ओम ईशानाय नमः आग्नेयादिकोणेषु ओम वारुण्ये नमः ओम गां गायत्र्यै नमः ओम वां भारत्यै नमः ओम किं गिरिजाय नमः देवसर्गं मृडाय तद्वां पादं सौपर्णे नमः षष्ठावरणं समर्पयामि पूर्वादिष्टदिशो ओम इन्द्राय नमः ओम अग्ने नमः ओम यमयमाय नमः ओम निरते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः ओम सोम सोमाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम अनन्ताय नमः ओम ब्रह्मणे नमः सप्तमावरणपूजां समर्पयामि आवरणदेवताभ्यो नमः सर्वोपदशोपचाराते तुलसीदलं समर्पयामि वेदपुरुषं वेदधुकचिधाव्य कल्पेन्न मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरुपादा उच्येते वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धौत्तम अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिक्रियताम् ओम नमो नारायणाय ओम धूपं समर्पयामि ओम रामणोस्य मुखमासी बाहुराजन्यकतः पूरु तदसैद्वैषपथ्यां शुद्रो जायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्रोतियो जायत मुखादिन्दश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरः जायत नाथो भूर्भुवस्वः रूपं सर्वस्य अवकलशेषु आवाय देवताभ्यो नमः ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्यकतः पूरु तदसैद्वैषपथ्यां शूद्रो अजायत दीपं समर्पयामि नैवेद्याते देवस्याग्रे चतुष्कोणमण्डले तस्य नैवेद्यं संस्थाप्य तत्र नैवेद्यं संस्थाप्य तुलसीदलेनाभिगार्य पञ्चमुद्रा प्रदर्श्य जातश्चक्षो सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरः जायत सूयवसाद् भगवती भूयातो वयं भगवन्तस्याम अद्यत्रणमग्ने विश्वदानीं पिब शुद्धमोदकमाचरन्ति पंचमुद्रा प्रदर्श्य ओम ओम नमो नारायण ओम प्राणात्मने नारायणाय स्व नारायणाय नमः मम पानात्मने वासुदेवाय स्व वासुदेवाय नमः ज्ञानात्मने संकृष्णाय स्व संकृष्णाय नमः उदानात्मने प्रद्युम्नाय स्व प्रद्युम्नाय नमः ओम समानात्मने अनिरुद्धाय स्व अनिरुद्धाय नमः कलशेषु आवाय देवताभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि नैवेद्यमध्ये पानीयम् उत्तरापोचनम् हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनं समर्पयामि करोद्वर्तनाते चन्दनं समर्पयामि ओम नाभ्यासिदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिश श्रोत तथा लोकां कल्पयन् ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनम्
श्रिये ओम श्रिये जात श्रियान्द्रियाय च वयोधृतभ्यो ददाति देवतानां रतत्वमाय नमो दत्यास मिथामितद्रौ व्ययवैनं तत्रियामा ददातं पतं रचा उत्पत्तं तत्तेषं दीयते प्रजया पशुप्रिय एवं वेद एवं वेद ओम सप्ताजातं प्रसमिदकताः देवाय दिद्यन्तन्माना फत्तं पुरुषं पशुं कलशेषु आवाय देवताभ्यो नमः नीराजनं समर्पयामि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कलशेषु आवाय देवताभ्यो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि तानि विनिश्चन्ते प्रदक्षिणं पदे पदे नमोऽनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशूरोभावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः प्रदक्षिण नमस्कारां समर्पयामि कलशकीर्तिमायुषं प्रज्ञामेदां श्रियम्बलं योगितां पापहानिं च पुण्यवद्धिं च साधयेत् सर्वखेतमयो यस्मात् सर्वतीतमयो यतः अतो हरिप्रियशुद्धं पूर्णकुम्भनमोचुदे स्पष्टात् जपेत् 12 संख्यया ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम कलशाभिमन्त्रणे विनियोगः ओमापोष्ठाम योपस्थान ऊर्जेददातना महिरणाय चक्षते योवशिवतमोर्सस्तस्य भाजतेन उशतीर्य मात्रः तस्मारङ्गमामो यस्य क्षयाय जनुत आपो जनयथा जनः तत्त्वायमिति पञ्चस्य सूक्तस्य शुनशे परशे वरुणो देवता तिष्ठुप्छन्दः कुम्भाभिमन्त्रणे विनियोगः तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानसदाशास्ते यमानो हविर्भिः अयेलमानो वर्णे बोध्युरुषं समानायुः प्रमोषी तदिन्नक्तं तद्दिवा मय्यमाहुस्तदयङ्केतो हृदा विचष्टे शुनश्ये पोयवद्ग्रभीतसो अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तो शुनश्ये पोयवद्ग्रभीतविश्वादित्यन्दुपदेषु बद्धः अवैनं राजा वरुणस्य श्रद्धां विद्वां अदब्धो विमुमोक्तो पाशान् अवते हेलो वरुणनमोभिरव यज्ञेभिरीमयविर्भिः चैन्नस्मभ्यमसुरप्रचेता राजनेनाशुचितकृतानि उदुत्तमवरुणपाशमस्मदमाधमं विमध्यमं श्रोथाय अथा वयमादितव्रते तवानागतोदिते स्याम ॐ विदामगमन्विदा शुचिव इत्यस्य वशिष्ठऋषि वरुणो देवता मरुतो देवता द्विपदा विराट्छन्दः कुम्भाभिमन्त्रणे विनियोगः ॐ शुचीव हव्यामरुतशुचीनां शुचिं हिनोम्यध्वरं शुचिभ्यः रतेन सत्यमृतसापायजन् शुचिजन्मानपव शुच पावकाः अग्निशुचिव्रततमः शुचि विप्रशुचि कविः शुचिरोचताहूतः उदग्ने शुचयस्तव शुक्राभ्राजन्तैरते तव ज्योतिं चर्चयाः एतोन्विन्दौ तवामशुद्धौ शुद्धेन साम्ना शुद्धेरुक्तेर्वा वृद्वां शुद्धाशीर्वा ममत्तो इन्द्रशुद्धो नाग शुद्धाभिरुतिभिः शुद्धो रैनिधारे शुद्धो ममद्य सोम्यः इन्द्रो शुद्धो हिनो रयं शुद्धो रत्नानि दाशे शुद्धो रत्नानि जग्नते शुद्धो वाजंशि शासते अपवित्र पवित्रो वा सर्वावसङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाकं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः प्रार्थनां समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन श्री भारतीयरमण मुख्य प्राणांतर्गत रामदेव विरटसन्निधौ द्वादशकलशाचन पूर्णक संप्रोक्षण विधानांग कलश स्थापन पूजा आराधना भगवान श्री रामदेव वीर विठ्ठल प्रियतां तत्सति कृष्णार्पणमस्तु त्वंबुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विदतकरे नमित सर्वदेवैश्च पांचजन्यन मोचुदे गर्भादेवादि नारीण्यां विशीर्यन्ते सहस्रता तव नादेन पाचाले पांचजन्यन मोचुदे तव नादेन जीमूता विद्रवंसुरासुराः शचाङ्गायुत देवताप पांचजन्य मोचुदे दर्शनेन शङ्कस्य किं पुनः स्पर्शनेन च विलय्यान्त्य पापानि हिमवद्भास्करोदे नत्वा शङ्कुं परे धत्वा वन्त्रेणानेन वैष्णवः यस्नापयति गोविन्दं तस्य पुण्यमनन्तकम् ताने कलशोदकिनोद्धरण्या शङ्कमापूर्य ॐ पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नः शङ्क प्रचोदयात् ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्न शंक प्रचोदयात् ओम पांचजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्न शंक प्रचोदयात् इति त्रिवारं जपित्वा तत्र तुलसी पुष्पं विधाय शंख पद्म गरुड सुरभिमुद्रा प्रदर्श्य मूलेन अष्टवारम् अभिमन्त्र्य ओम नमो नारायणाय 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 ओम शंखदेवताभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि आसनं समर्पयामि अर्घ्यं
अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनं समर्पयामि मधुपर्कं समर्पयामि पुनराचमनीयं समर्पयामि इत्यष्टोपचारैः तुलसीदरैरभ्यर्च्य शङ्खजलेन तुलस्यादि पूजा साधनस्य प्रोक्षेत ततोऽन्यकलशे तुलसी पुष्पं विधाय तेनोदकेनोद्धरण्या पञ्चपात्राणि पूरयेत अर्घ्यं वायुपदे प्रोक्तं नैरत्यां पाद्यमेव च ईशेत्वाचमनीयं च स्नानीयं चाग्निकोणके मध्ये ते सर्वपात्राणां शुद्धतोयेन पूरेत् एकं स्यान्मधुपर्केन्यत् पुनराचमनाय च इति यथास्थानं विधाय येषु गन्ध तुलसी पुष्पदलानि निधाय अर्घे दानमुद्रा अर्घे श्रियेन्म पाद्ये सरस्वत्येन्म आचमनीरत्येन्म मधुपर्के पितामहेन्म पुनराचमनीये शान्त्येन्म स्नानपात्रे वरुणायन्म अर्घे दानमुद्रा पाद्ये चाञ्चल्यमुद्रा आचमनीये गोकर्णमुद्रा मधुपर्के सूकर्यमुद्रा पुनराचमनीये हंसमुद्रा स्नानपात्रे शङ्खमुद्रा ईर्षण्मुद्रा प्रदर्श्य मूलेन अष्टवारम् अभिमन्त्र्य ओम नमो नारायणाय 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 ओम अतः मध्ये क्षीरं दद्याति न्यसेत् पूर्वादिशुक्रमादं दद्यवानुदैवतं गोविन्दं क्षीरमेव च आज्यं च विष्णुदैवत्यं दधुने मधुसूदनं शर्कराचाच्युतं विन्द्यात् एता पञ्चामृतदेवताः गन्धतुलसीप्रदानेन निदिभ्य ओम क्षीरे ओम गोविंदाय नमः गोविंदम दधिने वामनाय नमः घृते ओम विष्णवे नमः मधुनि मधुसूदनाय नमः शर्कराय अच्युताय नमः तुलसीदले सम्पूज्य मूलेन अष्टवारम् अभिमन्त्र्य ओम नमो नारायणाय 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 ओम पंचगव्येन प्रतिमां ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम गन्धद्वारान्तुराधर्षां नित्यपुष्णाङ्गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपभये श्रियम् ओम आप्याय सुतमेत देवी विश्वतः सोमवृष्ण्यं भवावाजस संगते ओम दधिक्रावणो कारचं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत प्रण आयुषितार्षत ओम शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि ओम देवस्य त्वा सवितु प्रसवेज्ञुर्बाहुभ्यां पूष्णोस्ताभ्याम् ओम भूर्भुवस्सुः भर्गोदेवस्य धीमहि भर्गोदेवस्य धीमहि अपवित्र पवित्र वासर बाह्याभ्यंतर शुचि पवित्र बाह्याभ्यंतर शुचि मृत्तिका स्नानम ओम अश्वक्रांति रतक्रांति विष्णुक्रांति शिरसाधारचम रक्षोस्मां पदे पदे ओम स्योना प्रत्युः भवान् रक्षरा निवेशनि यच्छान सोमस प्रथः तद कंकणबन्धनम् अष्टाक्षरेण वा कंकणं प्रोक्ष्य अभ्यत्य ओम नमो नारायणाय ओम ओम नमो नारायणाय ओम देवस दक्षिणहस्ते कंकणं बद्ध्वा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्
ओम नमो नारायणाय ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम हस्ते तुलसीं संग्रह्य पीठपूजां करिष्ये मूलपीठ मध्ये मूलमन्त्रेण ओमो नमो नारायणाय ओम ओम पं परदेवतायै नमः देवसवे गुरुभ्यो नमः दक्षिणें सं सर्वदेवताभ्यो नमः पुनः सव्यं सं सर्वगुरुभ्यो नमः आज्ञादिकोणेषु पादादो भाग्यं गं गरुडाय नमः में वेदव्यासाय नमः ओं दुं दुर्गायै नमः ओं सं सरस्वत्यै नमः पादोर्धभागे तेष्वेव कोणेषु धर्माधिपते ओं यं यमाय नमः ज्ञानाभिदे वामाय नमः वैराग्याधिपते शिवाय नमः ऐश्वर्याभिदे इन्द्राय नमः पूर्वाद्युपलकेषु अधर्माधिपते निरते नमः अज्ञानाधिपते दुर्गाय नमः अवैराग्याधिपते कामाय नमः अनैश्वर्याभिदे मुद्राय मां पीठादुमध्यं परमपुरुषाय मा तदुपरि आधाररूपिण्यं शं शक्तेन मा तदुपरि मम आयुपूर्माय मा तदुपरि मम अनन्ताय मा तदुपरि परं पृथिव्येन मा तन्मध्यं किं शेषसागराय मा तन्मध्यं स्वयं श्वेतद्वीपाय मा तन्मध्ये दिव्यतमहामण्डपाय मा तन्मध्ये षट्कोणपद्मं जातो तन्मध्ये ओं पं पद्माय मा तन्मध्ये सूर्यमण्डले ओं नाम नारायणाय तदुपरि सोममण्डले विष्णवे मा तदुपरि उताश्रमण्डले ओं नाम नारसिंहाय मा देवससव्ये सत्त्वाभिमानिन्ये ओं श्रीं श्रीयै मा दक्षिणे रजोभिमानिने ओं भूं भूम्यै मा पृष्ठे तन्तमोभिमानिने ओं दुं दुर्गायै मा पूर्वादिदेषु सोपानेषु ओं माम् आत्मने नमः ओम मंत्रात्मने नमः ओम परमात्मने नमः ओम ज्ञान ज्ञानात्मने नमः पद्मस्य पूर्वार्धशतलेषु तन्मध्ये च ओम विमलायै नमः ओम उत्कर्षिण्ये नमः ओम ज्ञान ज्ञानाय नमः ओम क्रीं क्रियायै नमः ओम योगाय नमः ओम परं प्रव्यै नमः ओम संसत्याय नमः ओम ईशानाय नमः अनुग्रहाय नमः तदुपरि योगपीठस्वरूपात्मने अनन्ताय नमः विष्णुरासनभूताय दिव्यतमयाय च प्रधानपुरुषेशाय महापीठाय ते नमः पीठदेवता आवाय आसनादिकं देवेन स दद्यात् मूलेन प्राणानायम्य ओम उद्यद्भासत महाभासत आनंदे कजेहवान् चक्रशंकदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्याम् आचित्त समूतिकणमध्यगः ब्रह्मवायुशिवाहिष विपैशक्रादिकैरपि सेव्यमानुत्कम्भक्त्य नित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टापिध्येयाश्चक्रशङ्कवराभयैः युक्ता प्रदीपवर्णा च सर्वाभरणभूषिताः श्यामं रवीन्द्रमीदितिकान्तयुक्तं ज्ञानं शरञ्जतं प्रियासमेतं स्वात्मस्वरूपं ममतं हनिमन्मनिकेषु सन्दर्शयन्तमहितं स्मरतोर्गीर्भिः समचरणसरोजं सान्द्रलीलाम्बुदाभं जगन्नहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमा कंजनम कंदनेतम हृदय धवलासं विठ्ठलं चिन्तयामि यैः ममरत्पद्मसित श्री पुरुषोत्तम आवाहयामि ते त्वं प्रतिमाय मापते ओम आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भोयतावसिञ्चरति देव एषः घोषायुधस्य चरणवीरेण रूपं तस्मै वाताय हविषा विधेम मम रत्पद्मस्थित मुख्यप्राणान्तर्गत श्रीलक्ष्मीनारायण ये आगच्छ भगवन्तं श्रीरामदेव वीरविठ्ठलम् आवाहयामि आवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव सन्मुखो भव कुण्ठितो भव पूजाङ्ग्राणवरदो भव प्रसीद प्रसीद ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विशुतो व्रत्वात्योतिष्ठितुञ्जाङ्गुलम् ओम नमो नारायणाय आवाहनं समर्पयामि ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उताम्रतत्त्वस्यैशानो यदन्नेनातिरोहति नानारत्नवेदं कमलाकारमुच्युतमं सुवर्णघटितं दिव्यम् आसनं प्रतिगृह्यताम् ओम नमो नारायणाय ओम आसनं समर्पयामि सान्निध्यार्थे मूर्तं चतुर्विधन्यासां करिष्ये ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम ओम भू अग्न्यात्मने निरुद्धाय हृदयाय मां भुवावाचं प्रतिमन्याय श्रते स्वां स्वा सूर्यात्मनं संकटाचिकराविटौ भूर्भुवस्व प्रजापत्यात्मन वासुदेवाय कवचं सत्यं नारायणाय स्त्राय पठ एतेषां मात्रका मंत्राणाम् अंतर्यामि शिरसि दैवी गायत्री छन्दः मुखे अजाजुर्पि लक्ष्मी नारायण देवता हृदये उद्यद्भासो महाभासुदानन्दिक देवान् चक्रशङ्कदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्याम् आचित्त समूतिगणमध्यगः ब्रह्मवायुशिवाय विपैचक्रादिकैरपि सेव्यमानुतिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् तादृरूपा च पंचाशत् ज्ञानमुद्रा भयोद्यता टंकी दंडी धन्वी च तत्तद्युक्ता सुवामतः ध्यायेन्द्रसिंहमृतरवित्नेतं जानुप्रसक्तकरैग्ममतापराभ्यां चक्रन्दरञ्जनं प्रियासमितं तिग्मांशुकोटिदिगजमग्रशक्तिम् अजाजुरूपी लक्ष्मीनारायण प्रिय अजाजुलक्ष्मी अजाजुरूपी लक्ष्मीनारायण प्रीत्यतं मात्रकान्यासं करिष्ये ओम मजायन्मा शिरसि ओम आमानन्दायन्म सर्वस्मिन्मुखे ओम इन्द्रायन्म दक्षिणेत्रे ओम इमीशायन्म वामनेत्रे ओम मुग्रायन्म दक्षिणकर्णे ओम मूर्जायन्म वामकर्णे ओम मृत्युंभयन्म दक्षिणासपटे ओम मृगायन्म वामनासपटे ओम नृष्टायन्म दक्षिण कपोले ओम लुलुजयन्म वामकपोले ओम विवेकात्मन्म ऊर्ध्वोष्टे ओम मयिमयराय मधुरोष्टे ओम मोजो प्रति मूर्धदन्तपङ्क्तौ ओम औरसाय मधुदन्तपङ्क्तौ ओम मन्तायन्म मूर्ति ओम अर्धगर्भायन्म वाचि दक्षिणबाहु सन्धि चतुर्षयग्रे च ओम कं कपिलायन्म ओम कं खपतयन्म ओम कं गरुडासनायन्म ओम कं घर्मायन्म ओम कं सारायन्म ततो वामबाहु सन्धि चतुर्षयग्रे च ओम कं चार्वङ्गायन्म ओम छं चन्दोगम्यायन्म ओम जं जनार्दनायन्म ओम जं झाटितारयन्म ओम यं यमायन्म ततो दक्षिणपादसन्धिष्वग्रे च ओम टं टङ्किनेन्म ओम टं ठलकायन्म ओम टं डरकायन्म ओम टं धरिणेन्म ओम नम नाथ
महात्मने नमः ततो वामपाद संदेशवक्रे च ओम तं ताराय नमः ओम तं तपाय नमः ओम तं दण्डिने नमः ओम तं धन्विने नमः ओम नम नम्याय नमः ओम पं पराय नमः दक्षिणकोक्षो ओम पं पलिने नमः वामकोक्षो ओम पं पलिने नमः पृष्ठे ओम पं भगाय नमः गुह्ये ओम मम मनवे नमः तुन्दे ओम यं यज्ञाय नमः हृदि ओम रं रमाय नमः त्वचि ओम लं लक्ष्मीपते नमः चर्मणि ओम वराय नमः मांसे ओम शं शान्तसविदे नमः रुधिरे ओम शं षड्गुणाय नमः मेरसि ओम सं सारात्मने नमः मज्जायाम ओम वंसाय नमः अस्तितन्निशो ओम मृणालुकाय नमः प्राणे ओम क्षं नरसिंहाय नमः जीवे मातृकान्यासीन श्रीरामदेव विठ्ठल प्रियताम ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम भू अज्ञात्मने अनिरुद्धहृदयाय नमः ओम भू आयुवात्म प्रद्मने श्रीते स्वाम स्वा सूर्यात्म संकृष्णाजिकाविड ओम भूर्भुवस्व प्रजापत्यात् वासुदेवाय कोच ओम सत्यं नारायणाय अस्त्राय फट एतेषां तत्त्वमन्त्राणाम् अन्तर्यामि श्री देवी गायत्री मुखे शक्त्यादि तत्त्वरूपी श्री नारायण देवता हृदये प्रधानोपमरुणानि द्विभुजान्यपिशेष्यतः तथाञ्जलि पुटानि एव प्रधानन्तं हरिं पदे तत्त्वान्तर्यामि लक्ष्मीनारायण तत्त्वन्यासं गृहे हृदये मालाकारण ओम प्राय शक्त्यात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय प्रतिष्ठात्मि लक्ष्मीनारायण ओम प्राय सुविधात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय स्फूर्त्यात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय प्रवृत्त्यात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय कलात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय विद्यात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय मत्यात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय नियत्यात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय मायात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय कालात्मि लक्ष्मीनारायणाभ्याम् ओम प्राय पुरुषात्मि ब्रह्मवायुभ्याम् ओम प्राय अव्यक्तात्मि ब्रह्माणि भातेभ्याम् दक्षिणो बाहो ओम प्राय महदात्मि ब्रह्मवायुभ्याम् वाम बाहो ओम प्राय अहंकारात्मि गरुडशेषरुद्रोभ्याम् दक्षिणोरो ओम प्राय मन आत्मने स्कन्देन्द्राभ्याम् नमः वामोरो दक्षिणहस्तांगुष्ठादि पंचांगुलिशो ओम प्राय श्रोतात्मि दिग्देवताभ्यो ओम प्राय त्वगात्मि प्राणायाम ओम प्राय चक्षुरात्मि सूर्याय नमः ओम प्राय जीवात्मि वरुणाय ओम प्राय घ्राणात्मि जिह्वाभ्याम् ओम प्राय वागात्मि वन्ने नमः वामहस्तांगुष्ठे पंचांगुलिशो ओम प्राय वागात्मि वन्ने ओम प्राय पाण्ड्यात्मि दक्षाय ओम प्राय पादात्मि जयन्ताय नमः ओम प्राय पायपात्मि मित्राय नमः ओम प्राय उपस्थात्मि मनवे नमः दक्षिण पादांगुष्ठादि पंचांगुलिशो ओम प्राय शब्दात्मि बृहस्पति प्राणाभ्याम् ओम प्राय स्पर्शात्मि अपानमं प्ररूपात्मि व्यानाय नमः ओम प्राय रसात्मि उदानम् ओम प्राय गन्धात्मि समानाय नमः ततो वाम पादांगुष्ठादि पंचांगुलिशो ओम प्राय आकाशात्मि महागणपते ओम प्राय वायुवात्मि प्रभवायुः ओम प्राय तेजात्मि वन्ने ओम प्राय वात्मि वरुणाय नमः ओम प्राय पृथिव्यात्मि शनैश्चन्द्राभ्यां नमः तत्त्वन्यासेन श्रीरामदेव वीरविठ्ठल प्रियतां तत्कृष्णार्पणमस्तु मूलेन प्राणायामः ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम मूर्धयोष्टापिध्ययाश्चक्रशृङ्गपराभियुक्ता प्रदीपवरुणाच सर्वाभरणभूषिताः वर्णन्यासं गृहीषे ओम विश्वायम शिरसि ओम नम ते स नेत्रयोः ओम प्राज्ञां ओम नाम तुर्यान्मवाचि ओम राम आत्मे हृदि ओम यम अंतरात्मने नाभो ओम नाम परमात्मने जानोः ओम यम ज्ञानात्मने पादयोः ओम चक्रशृङ्गपराभिते हस्ताने सर्वमूलरूपसवर्णानि कृष्णवर्णानि गोचरे पंचांगन्यासं गृहीषे ओम कद्धोल्काय हृदयाय नमः मोल्काय शिरसे स्वाहा मीरोल्काय शिखाविड जुल्काय कौचाय ओम सहस्रोकाय अस्त्राय फट अस्य श्री नारायणाष्टाक्षर मंत्रस्य अंतर्यामि शिरसि दैवी गायत्री मुखे श्रीमन्नारायण देवता हृदये उद्यद्भासुद महाभासुदानन्दिकदेवान् चक्रशङ्कदा पद्मधरोध्येयोमीश्वरः लक्ष्मीधराभ्याम् आचित्तसमूतिगणमध्यकः ब्रह्मवायुषु चक्रादिकैरपि सेव्यमानोदिकं भक्त्या नित्यनिशेषशक्तिमान् मूर्तयोष्टपिधेयाश्चक्रशङ्कपराभैः युक्ता प्रदीपवर्णा च सर्वाभरणभूषिताः मूलमन्त्रजपं करिष्ये ओम नमो नारायणाय 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 ओम सानिध्यं गुरुदेव च सर्वसम्पत्करोमो विभोजकलोके च कृष्णविष्णोहरे प्रभो त्वां भक्त्या पूजयामित्य भोगैरर्घ्यादि विक्रमात् पूजावसन पञ्चत्रमस्तस्थित्वा जनार्दनभक्तस्य पूजातुं कहित्वा पाहि मां प्रभो नारायण नमस्ते तु प्रणताजपनासन प्रसन्नो भव नित्यं कृपया भक्तवत्सल शङ्करगदा पद्मादिभ्यो नविदायुधान्याभरणादीनि विसृजेत करचरण तद करचरण मुख प्रक्षालन मुदकम तंत्र काठंज निवेद लक्ष्मी अतिरेके संस्करणम अंगमद सुगंध तेलाभ्यंगम कस्तूर्यादि कल्किन सुवर्ण पात्रे उष्णोदकेन स्नानं समर्पयामि पात्रांतले जलं निक्षेपेत शक्रच्छालग्रामे तुलसीं दत्वा ओम मूले शंखेन मूलेन अर्घ्यादीन् दद्यात् ओम आपोष्ठामो युवसानो ददातना महिरणाय चक्षसे ओम एतावान् जमिहिमातोज्ञायांश पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतान् त्रिपादस्य मदन्तिवि ओम नमो नारायणाय ओम लक्ष्मी अतेन अर्घ्यं समर्पयामि ओमस्मिन् राष्ट्रे तेमावेशयामि तो देवी प्रतिपश्याम्यापः दक्षिणं पादमनकमेन निर्धामि कव्यं पादमनकमेन वर्धयामि पूर्वमन्यं परमन्यं पादवरुजेते देवारभृगुप्त्याभयस्यावरुध्ये आपपादावनिर्निषिद्धमितान्तु मे ननं पवित्रमिता तत्प्रणवेन पूतसेनानि तेन पवित्रेण पूतादि पाप्मानमलादिन्द्रेम ओम नमो नारायणं सरस्वतीं पाद्यं समर्पयामि ओम तन्नो देवीरभिष्टयापो बन्धुशैरभिस्रावन्तुनः ओम तस्मात् विराजत विराजोति पुरुषात् जातं पश्चात् भूमि मतो पुरः ओम नमो नारायणाय ओम गति अतेन आचमनेन समर्पयामि ओम मधुवातारतेन मुखेन्द्रमाद्वीरं दोषति मधुनक्तं मधुमत्पाप्तो मधुदेवरत्रं मधुमानवत्पदं मधुमावसूर्यः माध्वीर्गा ओम वन्दनः
ओमो नमो नारायणाय ओम पितामृतमतेर्मधु प्रकटनानं समर्पयामि मूलेन ओमो नमो नारायणाय ओम शान्त्यतेन पुनराचमनीय स्नानं समर्पयामि ओम आप्याय सुतमेत्रे विश्वतः सोमवृष्टिं भवावाज ससंगते ओम आप्य चालू दौर कर मजा बंद करता लेता नहीं आप्याय विश्वतः सोमवृष्टिं भवावाज ससंगते ओम कामधेम समुद्बोधं देवकी पेचदं वयो ददामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओमो नमो नारायणाय ओम क्षीरस्नानं समर्पयामि क्षीरस्नानं दूतस्नानं समर्पयामि ओम दधिक्रावणो कारजं जिष्णो रश्वस्य वाजिनः दुराधिनो मुखाकरत् प्रण आयुषदार्शित ओमो नमो नारायणाय ओम दधिस्नानं समर्पयामि चन्द्रमण्डलसङ्गान्तरोदेवप्रेदे स्नानार्थं प्रयजन्ति प्रसिद्धया निधे ओमो नमो नारायणाय ओम दधिस्नानं समर्पयामि दधिस्नानं दोषकस्नानं समर्पयामि ओम गतं मेमिषि कथमस्य योने गतेषु गतमस्य धाम अनुष्वधमावहमादस्वाहा कथमृति भवक्यव्यम् आज्यं पुराणमारमाज्यं यज्ञपतिदम् आज्यं परमं पवित्रस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ओमो नमो नारायणाय ओम घृतस्नानं समर्पयामि घृतस्नानं दोदकस्नानं समर्पयामि ओम देवता भगवती भूय स्वादुपौषधिव्याय जन्मने स्वादुर्गाय सुहवीतनामने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये हेमतु मामदाभ्यः विकृदण्डसमत्वं दिव्यशर्करया हरिं स्नापयामि सादेव स्नापयामि प्रोदव ओमो नमो नारायणाय ओम मधुस्नानं समर्पयामि भूयवसात् भगवती भूयात् वयं भगवन्तस्याम चित्रणमग्ने स्वादुतौ सुदिजायिने स्वादुने स्वदीपनाम्ने स्वादुमित्राय वरुणाय वायवे ओमो नमो नारायणाय ओम शर्करासनं दूतकस्नानं समर्पयामि गन्धद्वारान्दुरादर्शं नित्यपुषाङ्घ्रीष्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां तानिहोपभये श्रियम् गन्धद्वारान्दुरादर्शं नित्यपुषाङ्घ्रीष्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां तानिहोपभये श्रियम् ओमो नमो नारायणाय ओम गन्धोदकस्नानं समर्पयामि
देवाय मतमसन्तोऽस्यासीदाजं ग्रीष्मेद्दश्रद्धभिः ओमो नमो नारायणाय ओम वारुणयते नमलापकृष्णस्नानं समर्पयामि ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राग्र सहस्रपात स भूमि विश्वतव्रत्वाच्योतिर्याङ्गुलं पुरुषे वेदन्तरमयद्भूतं च भव्यमुदाम्रतत्स्वशेषानोदन्नेनातिरोहति एतावान्निपादोऽस्यां विश्वभूतनिपादस्यामतन्दिभिः त्रिपादूर्ध्व उदेत पुरुषपादो देहा भवत्पुना ततो विश्वं व्याक्रामस्वाचनानजनेभिः तस्मात् विराळजयत विराजोति पुरुषः सजातो तत्पश्चात् भूमिमतो पुरः यत् पुरुषेण विषादेवायज्ञमतनो सन्तोऽस्यासीदाजं ग्रीष्मैद्वश्रद्धभिः संयज्ञं परीक्षे प्रोक्षणं जातं कृतः तेन देवायजन्तदाद्यारजयते तस्मात् यज्ञासुरतसंभृतनारण्यान् काम्यजं तस्मात् यज्ञासुरतसामाजिद्रे चन्दांस्यजिरे तस्मादश्वाजयन्ते भयादतः गावोह जद्रे तस्मात्मा जाता जावयाः यत् पुरुषं वेदातु कचिदाव्यकुतन्मुखं किमजको बाहुकाऊरुपादाउच्येते ब्राह्मणोद्यं कमासि बाहुराजन्यकृतऊरुतय श्वेतपद्भ्यां शत्रुः जायत चन्द्रमामनसो जात चक्रोतयो जायत मुखाचन्द्रचाग्निश्च प्राणाद्वायुरो जायत नाभ्यादितञ्चरिन्दीष्णोद्यवसमोदपद्भ्यां भूमिश्चतथा लोकमकल्पेन्न सप्तास्यासन प्रतिष्ठित सप्तमिथकदाः देवाय दित्यन्तन् मानाभक्तन् पृशं पशुम यज्ञेन यजमन्त देवातानि समानि प्रथमान्यासन्न देहनाकपहिमानसुतन्त्र पूर्वे साक्षात् देवाः मतो देवा अवन्तु नैतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुचक्रमे त्रेधानि दते पदम् समूढमस्य पांसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यते तो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य विद्यत्सखा तद्विष्णोः परमं पदं तापश्यति सूरयः दिवि वचक्षुरात् तम् तद्विप्रात् उपन्यो जाग्रमां सत्समिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदम् ओम धर्मात्मन्दाम मात्र विश्वाजकामजीवत्तो देवा सहसा मानमर्कम् ओम अप्याय ओम विष्णु रुकम वीर्याणि प्रवचय पार्थिवं निर्जावयोस्कर भाजतर्मसंमितमाणसेदोगारयः तद्विष्णु तव वीर्यमगार्यः ओम ओम विष्णु नुकमीराणि तद्विष्णो परमं रापचूरदीव चक्रात् तम् ओम दीदी विचक्रमे विचक्रमे मेषयेतां विष्णो नुकं चतुर्वासोऽस्य गिरियोधरनाथयोरस्यतं सुजने मा चकार ओम मां पुनः उत्तम हवि उपाप्रिय
भावमान ओम तद्विप्राजोतन्यो जाग्रवांस तमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदं विष्णोर्यत् परमं पदम् ओम मम पराति वामान तारी किंचनाम मदिन्द्रायन्द्र परिश्रव मदिन्द्रायन्द्र परिश्रव परोमात्र मित्यसवसित इंद्रका ओम परोमात्र यातन्मावृधान महेत्वमन्मश्नुते उभे ते विद्मदर्जस्य पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य अभिषे देवानाम कृष्णा देवैनाम प्रप्रभामतस्यास्ते धारयामानमो विपत्रमाजनवच्यस्य मानन्त संगमित्रोरे सदस्यस्वार्जंगा देवसभादास्मे जीवेन्द्रप्रासदावसौरशपुरोरे इंद्र एकं तुझे एकं जानवे नाद्यकं तुझ्याने तत्वेचार्थ तस्यात्मद्वाचतौरजारे पुनर्वचकरसलपिचार्थिमिरणनिवेदकमस्याजुन्यक्तं दरितोन धेनान्तरोदामृतपुयमानाः हे देवरशन्तुमेवद्धं गायवकिमनयमानहिन्दोरे उपाध्वो जगन्नाथ वातप्रेतकृत्यवादविचारविजमाय पाठकन्दं तदारसमेतो नसुदान्तिशानजातवेदकन्यायोतमेतमन्यन्यानाभिचाक्षेत्र सोमसुविदेतोऽपि तत्पौञ्जे अभ्याजव्यमाजिमस्मात् पुत्रदग्नतुर्मयत्यन्देवदानमधिमत्पन्ते धामन्ते विक्रम्भो नमनितमुद्रे गदायन्द्रगतानि समित्यामृतस्तमश्यामसो मन्तन्तविनितो ऊर्मिम्म ओमो नमो नारायणाय ओम प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण ओम प्रसन्नकृष्णस्तवते वीर्येण मर्गो न भीमस्तु चरोगिरिष्टाः यस्योरसुदुषु विक्रमणेषु दिक्ष्यन्ति भुवनानि विश्वा ओम ओमतो देवामिति वित्यसमिदाज विष्णु गायत्री मंदिरं अभिषेके मेगा ओमतो देवा अवतरे तो विष्णु चक्रमे प्रतिव्यासं तथामभिः ओम नारायण
विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी ठाई ठाई विठ्ठल ठाई ठाई पंढरी आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी आम्ही विठ्ठलाचे वारकरी
करणे मूरु लोक कोटि धरणे लोकधारक लावण्य करणे सर्व प्रेरक भारती वरणे त्रिपुरारिगे वज्र पंजरणे सर्व प्रेरक भारती वरणे त्रिपुरारिगे वज्र पंजरणे नीरज जांडदी मोरेडो सावी तारनूरु जप ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡು ಪವಮಾನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ सरोजा भृंग एळेळु लोकाधिराज मूलेश नंदी सरोजा भृंग एळेळु लोकाधिराज इपतेळु रूपने रवि तेज लोकपाल करार्व महोजा इपतेळु रूपने रवि तेज लोकपाल करार्व महोजा काळी रमण निन्न काल ಗೆರಗುವೆ ಕೃಪಾಳು ಭಕ್ತಿ ಜನ ಪಾಲಯ ಕರುಣಿಸೋ ಪವಮಾನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ विश्व महामहिमा सर्वचेतन रजगत हनुमान मातरीश्व महामहिमा सर्वचेतन रजगत हनुमान भीमभूतर दोळु मध्वनाम निंद जातनाಗಿ जित काम भीम भूतर दोळु मध्वनाम निंद जातनाಗಿ जित काम पण्यादि विख्यात मायुर्विद्ध सीतारमण जगन्नाथ विठ्ठल दूत पवमान ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪದ್ಮಭವನ ಪದಾರನೆ ನಿರುತ ಪವಮಾನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪದ್ಮಭವನ ಪದಾರನೆ ನಿರುತ ಆಹ ಶ್ರವಣವೇ ಮೊದಲಾದ ನವವಿಧ ಭಕುತಿಯ ಜ್ಞಾನವನಿತ್ತು ಸಲಹೋ ಮೂರವತಾರಾತ್ಮಕದೆ ಪವಮಾನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ ಪವಮಾನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ ನಮ್ಮ ಗುರು ಪವಮಾನ
ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ದಾಸದೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದೇಶವೇತ್ತ ಕಮಲೇಶ ಪ್ರಿಯ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ಪುರಂದರ ದಾಸರೆ ದಾಸರೆಂದೆನು ತಲಿ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಸಾರಿದರು. ಪುರಂದರ ದಾಸರೆ ದಾಸರೆಂದೆನು ತಲಿ ಗುರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಸಾರಿದರು. ಹರಿಯಾಣತೆಯಿಂದ ನರರನ್ನು ಧರಿಸಲು ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ಸುರ ಮುನಿಗಳು ಇಂದ ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ಭಕ್ತವರದ ಪದ ಸಕ್ತ ದಾಸರ ಕುಟ ಮಸ್ತಕ ಮುಕುಟ ವಿರಕ್ತ ಗುರು. ಭಕ್ತವರದ ಪದ ಸಕ್ತ ದಾಸರ ಕುಟ ಮಸ್ತಕ ಮುಕುಟ ವಿರಕ್ತ ಗುರು. ಚಿತ್ತ ಜಪಿತನ ವಿಚಿತ್ರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ತ ಜಪಿತನ ವಿಚಿತ್ರ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ನಿತ್ಯ ನೋಡುವ ಭೂತಾತ್ಮ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ಜನಕರಮಕಾಂತ ವಿಠಲನೆ ಏಕಾಂತದಿ ಭಜಿಸಿ ಹೃದ್ಗಂಧಿಯನು. ಕಂದು ಜನಕರಮಕಾಂತ ವಿಠಲನೆ ಏಕಾಂತದಿ ಭಜಿಸಿ ಹೃದ್ಗಂಧಿಯನು. ಅಂಜಗೊಳಿಪ ಮುಕ್ತಿ ಪಂಥವ ತೋರಿ ಅಂಜಗೊಳಿಪ ಮುಕ್ತಿ ಬಂಧವ ತೋರಿ ಅಂಜಗೊಳಿಪ ಮುಕ್ತಿ ಬಂಧವ ತೋರಿ ಸಂತರ ಪೊರೆದ ಧೀಮಂತ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ದಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದೇಶವೇತ್ತ ಕಮಲೇಶ ಪ್ರಿಯ ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ದಾಸರ ದಯವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮನುಜಗೆ ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು. ವಾಸುದೇವನು ದಯ ಮಾಡುವನು.
वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यम् श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय 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 हनुमान जय गुरु जय जय पवमान। पवन पुत्र हनुमान की जय। आंजनेया जय बल भीमा जय भक्तवर अतुलित बलधामा जय हनुमंता जय यम रक्षिसोनी राम विरोधिಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿಸೋ। जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय 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 हनुमान जय गुरु जय जय पवमान। पवन पुत्र हनुमान की जय। बुद्धिर्बलाय बलगा करुणिसो जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान। निर्भयत्वमारोग्य करुणिसो जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान। वाक्पटुत्व हरिस्मरणे करुणिसो श्रीराम जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान। पवन पुत्र हनुमान की जय। वाक्पटुत्व हरिस्मरणे करुणिसो श्रीराम दर्शन भाग्य करुणि श्रीराम दर्शन भाग्य करुणि। जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान। पवन पुत्र हनुमान की जय। राम स्मरणे कोडु श्रीराम जय राम सेवेय कोडु श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। रामायणದ ಕಥೆಯೋಳು ಬಂದು ಕೂಡು ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಮಾರುತಿರಾಯ ಬಲವಂತ ಹನುಮಂತ ಗುಣವಂತ ಮಾರುತಿರಾಯ ಬಲವಂತ। ದಾಸ ದೇಶವನುತ್ತ ಮಾರುತಿ ಹನುಮ ದಾಸಾಗ್ರೇಸರ ಜಯ ಬಲ ಭೀಮ दासाग्रेसर जय बल भीमा। जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय गुरु जय जय पवमान। पवन पुत्र हनुमान की जय। आंजनेया जय बल भीमा जय भक्तवर अतुलित बलधामा जय हनुमंता जय यम रक्षिसोनी राम विरोधिಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿಸೋ। जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय जय हनुमान जय गुरु जय जय पवमान जय 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 हनुमान जय गुरु जय जय पवमान। पवन पुत्र हनुमान की जय। आवडते देवा हेची थोर भक्ती आवडते देवा हेची थोर भक्ती आवडते देवा संकल्पावी माया संसाराची संकल्पावी माया संसाराची
संकल्पावी माया संसाराची ह्याची थोर भक्ती आवडते देवा ह्याची थोर भक्ती आवडते देवा संकल्पावी माया संसाराची पावी माया संसाराची संकल्पावी माया संसाराची ठेविले अनंते तैसेची रहावे ठेविले अनंते तैसेची रहावे ठेविले अनंते तैसेची रहावे ठेविले ठेविले अनंते तैसेची रहावे चित्ती असो द्यावे समाधान चित्ती असो द्यावे समाधान चित्ती असो द्यावे धान समाधान हेची थोर भक्ती आवडते देवा हेची थोर भक्ती आवडते देवा हेची थोर भक्ती आवडते देवा वाहिल्या उद्वेग दुःखाची केवळ वाहिल्या उद्वेग दुःखाची केवळ वाहिल्या उद्वेग वाहिल्या उद्वेग दुःखाची केवळ भोगणे ते फळ संचिताचे भोगणे ते फळ संचिताचे भोगणे ते संचिताचे भोगणे ते संचिताचे भोगणे ते संचिताचे हेची थोर भक्ती आवडते देवा हेची थोर भक्ती आवडते देवा आवडते तुका म्हणे घालो तयावरी भार तुका म्हणे घालो तयावरी भार तुका म्हणे घालो तयावरी भार तयावरी भार तयावरी भार तुका म्हणे घालो तुका म्हणे घालो तयावरी भार तुका म्हणे घालो तयावरी भार तुका म्हणे घालो तयावरी भार
ते भेवा संकल्पावी माया संसाराची संकल्पावी माया संसाराची संकल्पावी माया संसाराची 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 पूजांगरीशे मूलपीठमध्ये मूलमन्त्रेण ओमो नमो नारायणाय ओम पं परदेवताय नमः देव सर्वेभ्यो नमः देवताभ्यो नमः पुरस्सवे सर्वगुरुभ्यो नमः ज्ञानगुणपादाः सौभाग्यं गरुडाय वेदव्यासं गुरुदाय नमः सरस्वती नमः पादो भगवती पुण्य धर्माय ओम यमे माय ज्ञानादेवां माय वै मवै राज्यादिति शिवाय मै जरे धर्मपुराजो बलकेश्वर मात्रे निरते नमः अज्ञानादि दुर्गाय नमः वेदाख्यादितां भामय मनुष्याय नमः विहारदे परम पुरुषाय नमः दुपरि आधार रूपिणे नित्यं जगते मधुराय सुमनताय प्रियंतम मतिरदम तन्मदे वेदिपाय तन्मदे तन्मदे माय तन्मदे कुटुंबे तन्मदे पूर्वमदे नमो सोममदे सुभदाय मंगलाय देवतन स्वाभिमानि दीप्तिम समसमानि भूमि मा रक्षितं दुर्गाय नमो मात्रे मदन परमज्ञान मत पदे पुराण देवतन मध्ये ज ओम निर्मलाय मुक्त निर्मल ज्ञानाय केन्द्राय योगाय नमः प्रभु सत्याय निजानाय महा अनुग्रहाय मधुर योग विदुर्वात्मनाय विष्णुनाथ भूते दिव्यमयाय ज प्रधान पूजाय महापीठाय देवते देवताभ्यो नमः सदस्य मित्रावनाथ दन्ये योरस्मत्याय नमः सत्तम अजीमहि गातं प्रतिष्ठान नमो निवेद्य साधनाय ग्रह वै प्रतिष्ठा रूपं तत्प्रतिष्ठितमया वाचा चौतव्यं तस्मात् यदि विदुरवतो लभते ग्रहाय पशूनां प्रतिष्ठा प्रतिष्ठितमस्तो मूलेन प्राणायामः नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम भुवज्ञात्मने निर्ध्यार्ध्यात्म भवाकपुरुषे जगदेता स्वासुदासनिर्गाय भूर्भुव प्रजापत्यात्मदेव कौचायुम सत्यनारायणाय प्रायपड हे तेजं मातृका पुत्राणां मंत्रयामि देवी गायत्री नारायण देवता अदेवस्य धातुमा मातृका देवां देवता परमदेव मित्रलक्ष्मी राजमाति मोदिगणमध्यकः नमो वायुवाय पेचक्रादि देवी विमानुजकं करिति निवेदितमान तानु पंचजाति ज्ञान उदाभ्यो दाटकी दत्तस्य साधु अवता मातृका न्यासंगे मुजाय मधुर्यो मानंदन देवी जवाम मित्रपुत्रम दत्तमे करणे जय माम करणे मुदम दत्तनाथ प्रे दुर्गाय मामना करणे कम दत्तने कम दत्तने माम करणे का मोदो प्रेम मेरे मित्रों के मोदो पदो हमने मुनि हर भगवान सलाह जो के संत के संत के द्वारा शर्माय महा राम बाबू से जो जब से चार महीने में जाने जाने में ये मंत्र का जो दे जा ओम तक लगे ने मंत्र चला गायम मंत्र गायम के नाथ ने मां बाबू के तो संत नारायण मंत्र पाए मंत्र के संत ने मां में मंत्र पर हम आप पर मंत्र उमराय माजन मेरे सिर में जाय मंत्र मत मारो का प्राण के शिवाय में जीवे मात्र काम ध्यान दे राम देव फल प्रिय नाम तो
चन्द्रपुरुषं जातमकृतः तेन देवाय जन्त साध्यार्षेष्टे पुण्योस्त्राणि पीवसाव सा देवो रक्षिता आयुष्य मध्यम
रामपीतनामपि यथाशक्तिवारं तुलसीदलसमर्पणं करिष्ये श्यामं रवीन्द्रमिदधीकृतिकान्तियुक्तं ज्ञानं शरञ्जनं प्रयासमेतं स्वात्मस्वरूपममितं हनुमन्मुखेषु सन्दर्शेतमनितं स्मरतोरुगीर्भिः ॐ श्रीरामाय नमः ॐ रामभद्राय नमः ॐ रामचन्द्राय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ राजीवलोचनाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ राजेन्द्राय नमः ॐ रघुपुङ्गवाय नमः ॐ जानकीवल्लभाय नमः ॐ जैत्राय नमः ॐ जितामित्राय नमः ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ शरण्यत्राणतत्पराय नमः ॐ वालिप्रमथनाय नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ सत्यवाचे नमः ॐ सत्यविक्रमाय नमः ॐ सत्यव्रताय नमः ॐ व्रतधराय नमः ॐ सदा हनुमदाश्रिताय नमः ॐ कौसल्येयाय नमः ॐ खरध्वंसिने नमः ॐ विराधवदपण्डिताय नमः ॐ विभीषणप्रेत्रात्रे नमः ॐ हरकोदण्डखण्डनाय नमः ॐ सप्तप्ताळप्रभेत्रे नमः ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः ॐ जामदग्निमहादर्पदलनाय नमः ॐ ताटकान्तकाय नमः ॐ वेदान्तसाराय नमः ॐ वेदात्मने नमः ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः ॐ त्रिमूर्तये नमः ॐ त्रिगुणाकाराय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ त्रिलोकात्मने नमः ॐ पुण्यचरित्रकीर्तनाय नमः ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः ॐ धन्विने नमः ॐ दण्डकारण्यनिकेतनाय नमः ॐ अहल्याशापशमनाय नमः ॐ पितृभक्ताय नमः ॐ वरप्रदाय नमः ॐ जितेन्द्रियाय नमः ॐ जितक्रोधाय नमः ॐ जितामित्राय नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ रक्षवानरसङ्घातिने नमः ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः ॐ जयन्तत्राणवरदाय नमः ॐ सुमित्रापुत्रसेविताय नमः ॐ सर्वदेवाधिदेवाय नमः ॐ मृतवानरजीवनाय नमः ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ महाभुजाय नमः ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः ॐ सौम्याय नमः ॐ ब्रह्मण्याय नमः ॐ मुनिसंस्तुताय नमः ॐ महायोगिने नमः ॐ महोदराय नमः ॐ सुग्रीवेप्सितराज्यदाय नमः ॐ सर्वपुण्यादिकफलाय नमः ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः ॐ आदिपुरुषाय नमः ॐ परमपुरुषाय नमः ॐ पुण्योदयाय नमः ॐ दयासाराय नमः ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॐ स्मितवक्त्राय नमः ॐ मितभाषिणे नमः ॐ पूर्वभाषिणे नमः ॐ राघवाय नमः ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः ॐ धीरोदात्तगुणोत्तमाय नमः ॐ मायामानुषचरित्राय नमः ॐ महादेवादिपूजिताय नमः ॐ सेतुकृते नमः ॐ जितवाराशये नमः ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्यामाङ्गाय नमः ॐ सुन्दराय नमः ॐ शूराय नमः ॐ पीतवाससे नमः ॐ धनुर्धराय नमः ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः ॐ यज्वने नमः ॐ जरामरणवर्जिताय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ॐ परञ्ज्योतिषे नमः ॐ परन्धाम्ने नमः ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः ॐ सर्वापगुणवर्जिताय नमः ॐ पराकाशाय नमः ॐ परात्पराय नमः ॐ परेशाय नमः ॐ पारगाय नमः ॐ पाराय नमः ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः ॐ सर्वस्मै नमः ॐ वेधसे नमः ॐ परब्रह्मणे नमः ॐ जगदीश्वराय नमः ॐ अस्य श्री विठ्ठल अष्टोत्तरनामस्तुतमन्त्रस्य ईश्वरस्य अनुष्टुप्यन्दा श्री वीरविठ्ठलो देवता श्री वीरविठ्ठल प्रीत्यर्थे यथाशक्तिवारं तुलसीदलसमर्पणं करिष्ये श्यामं रवीन्द्रमिदधीतिकान्तियुक्तं जन्मचरणसरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जगन्निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां करुणतुलसीमाला कन्दनं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि ॐ विठ्ठलाय नमः ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ पुण्डरीकनिभेक्षणाय नमः ॐ पुण्डरीकाश्रमप्रदाय नमः ॐ पुण्डरीकजलाप्लुताय नमः ॐ पुण्डरीकनभस्थानाय नमः ॐ पुण्डरीकवरप्रदाय नमः ॐ शारदाधिष्ठिताधाराय नमः ॐ शारदेन्दुनिभाननाय नमः ॐ नारदाधिष्ठिताय नमः ॐ नागदेश प्रपूजिताय नमः ॐ भुवनाधीश्वरद्वास्थाय नमः ॐ भुवनाधीश्वरेश्वराय नमः ॐ दुर्गा त्रिशोत्तराय नमः द्वाराय नमः ॐ दुर्गमागमा संवृताय नमः ॐ क्षुल्लापेशितघोरवे नमः ॐ गोयक्लाशिष्ट अनुजाय नमः ॐ कटिस्थितकरद्वन्द्वाय नमः ॐ वरदाभयमुद्रिताय नमः ॐ त्रोतातारुणपालाय नमः ॐ त्रितनुक्षेत्रपाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ अश्वत्थकोटरस्थवरप्रदाय नमः ॐ करवीरस्थनारीनारायण्यै नमः ॐ वीरासनसंस्थाय नमः ॐ सैकतप्रतिमार्चिताय नमः ॐ वेणुनाद देवानां मनः
कारणमंगलाय नमः ओम ओम देव कन्या कोटि निराजित प्रदाम्बुजाय नमः ओम ओम पद्मतीर्थ स्थिताय नमः ओम ओम अश्वत्थाय नमः ओम ओम नराय नमः ओम ओम नारायणाय नमः ओम ओम महते नमः ओम ओम चंद्रभाग सरोनि निरे केलि दिगंबराय नमः ओम ओम ससद्विगत विशूचित विशूचिरित शुत्यर्थम रूपध्रशे नमः ओम ओम ज्योतिर्मय क्षेत्रवासिने नमः ओम ओम सर्वोत्कृष्ट दयात्मकाय नमः ओम ओम स्वकुंडल प्रतिष्ठात्रे नमः ओम ओम मंजायुध जल प्रियाय नमः ओम ओम क्षेत्रपालाग्र पूजितार्थिने नमः ओम ओम पार्वतीपति पूजिताय नमः ओम ओम चतुर्मुख स्थिताय नमः ओम ओम विष्णवे नमः ओम ओम जगन्मोहन रूपधृषे नमः ओम ओम अंतराक्षरावस्थित श्री कौस्तुभधोरस्थलाय नमः ओम ओम पराय नमः ओम ओम समंत्रोच्छिजित जयाय नमः ओम ओम सर्वकीर्तन वल्लभाय नमः ओम ओम वासुदेवाय नमः ओम ओम दया सिंधवे नमः ओम ओम गोपी परिवारिताय नमः ओम युधिष्ठिर अनाथारात्य मुक्ताय नमः ओम ओम केशी निषूदनाय नमः ओम ओम वरप्रदाय नमः ओम ओम बलदेवोपदृष्ट्ये नमः ओम ओम रुक्मिणी पुत्रदायकाय नमः ओम ओम वरपुत्रप्रदाय नमः ओम मचिन्त्य महिम्ने नमः ओम ओम भक्तवत्सलाय नमः ओम ओम भक्तार्थहितगताय नमः ओम भक्ताभीषित प्रदाय नमः ओम ओम गंधर्वानुग्रहकराय नमः ओम ओम अपराध सहाय नमः ओम ओम हरये नमः ओम ओम स्वप्नदर्शिने नमः ओम ओम स्वप्नदर्श्याय नमः ओम ओम भक्त दुःख प्रशांति कृते नमः ओम ओम आपत्कालानुक्षेपेक्षिणे नमः ओम ओम अनपेक्षाय नमः ओम ओम जनेकपेक्षिताय नमः ओम ओम सत्योपयाचनाय नमः ओम ओम सत्यसंधाय नमः ओम ओम सत्याचि तत्पराय नमः ओम ओम सत्यजानये नमः ओम ओम रथांग भाजे नमः ओम ओम रमा जानवे नमः ओम ओम राधा जानवे नमः ओम ओम गोपे सेचन सुक्रीडिताय नमः ओम ओम दधि दुग्धापहारकाय नमः ओम बोधि सुतोत्थिताय नमः ओम ओम शयनोत्सवाक्रांत प्रदाय नमः ओम ओम मार्गशीर्षोत्सवाक्रांत वेणुनाद पदापद भुजवे नमः ओम ओम दध्यन्न व्यंजनाहाराय नमः ओम ओम दधि भुजे नमः ओम ओम कामरूपाय नमः ओम ओम विलांतर्ध्यान केलीलोलपाय नमः ओम ओम गोपवल्लभाय नमः ओम ओम सखिनेत्राभिदायुषा कोहरंग प्रच्छावरा विशारदाय नमः ओम ओम सुमानस प्रश्न पूर्व पुष्टि सौंदर्शनायकाय नमः ओम ओम कुटिला लीला कुशलाय नमः ओम ओम कुटिलाकार संजिताय नमः ओम ओम सारी लीलानुसरिणे बालक्रीडा प्रदाय नमः ओम ओम कर्काटकाय नमः ओम ओम अतिरथाय नमः ओम मंगलोपवन परिचिताय नमः ओम ओम मध्याह्न तीर्थ पूरेक्षाय नमः ओम ओम विस्मापित जगत्रयाय नमः ओम ओम निवार क्षेत्र विंध्याय नमः ओम ओम दुष्ट दुर्बुद्धि भंजनाय नमः ओम ओम बालका वृक्ष पाषाण पशु पक्षी प्रतिष्ठिताय नमः ओम ओम आशुतोषाय नमः ओम भक्तवश्याय नमः ओम ओम पांडुरंगाय नमः ओम ओम सुपावनाय नमः ओम ओम पुण्यकीर्तये नमः ओम ओम परब्रह्मणे नमः ओम ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम ओम कृष्णाय नमः ओम ओम श्रीकेशवाय नमः ओम ओम नारायणाय नमः ओम ओम माधवाय नमः ओम ओम गोविंदाय नमः ओम ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम ओम वामनाय नमः ओम ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम ओम पद्मनाभाय नमः ओम ओम दामोदराय नमः ओम ओम संकृष्णाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम मणिरुद्धाय नमः ओम ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम ओम हरये नमः ओम ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम ओम मत्स्याय नमः ओम ओम कूर्माय नमः ओम ओम वराहाय नमः ओम ओम नारसिंहाय नमः ओम ओम वामनाय नमः ओम 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 राघवाय नमः ओम ओम कृष्णाय नमः ओम ओम बुद्धाय नमः ओम ओम कल्किने नमः ओम ओम कद्धोलकाय नमः ओम ओम महोलकाय नमः ओम ओम वीरोल्काय नमः ओम ओम जुल्काय नमः ओम ओम सहस्रोल्काय नमः ओम अनेन रामाष्टोतनामभिः विठ्ठलाष्टोतनामभिः केशवाद्यतुलसीनामभिः मत्स्याद्यनामभिः प्रद्योल्कादि पञ्चनामभिश्च यथाशक्तिवारं तुलसीदलसमर्पणेन भगवान् श्रीभारतीरमण मुख्यप्राणान्तर्गत रामदेव वीरविठ्ठलप्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
उत्थाप्य गोघ्रतयुक्त तुलसीदलेनाभिगार्य सौवर्णे तालिवर्ये मणिवने गोविंद गोपाल हरे नारायण म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण राम म्हणा राजा राम म्हणा आत्मा राम म्हणा सीता राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम म्हणा म्हणा सीताराम म्हणा राम म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरी नारायण श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा घनश्याम म्हणा मेघश्याम म्हणा श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा घनश्याम म्हणा मेघश्याम म्हणा श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा घनश्याम म्हणा मेघश्याम म्हणा हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा हरे नारायण दत्त म्हणा गुरुदत्त म्हणा श्रीपाद म्हणा गुरुदेव म्हणा 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 हरी
परिपालयन्तां मार्गेण मयि महिषाः ॐ ब्राह्मणेभ्यः शुभमन्त्रेषं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम खं कपिलाय खं खबरेम गुरुडाग्रम खं खरमायम सारम वाम बावसंदिशो पेजम तिन चार वंगायम तु मंजनादम ठाटिदम निमी मायमा दक्षिण पाद संदिशो जम टम टंकिनेम टम ठलकायम टम ठलकायम टम ठलनात्मन वाम पाद संदिशो तम तारायम तम तपायम तम दंडिनेम तम धन्विनेम नम नम्यायम पंपरायम पंपलेनम पंपलेनम बगायम मनवेम मिद्यायम रामायम एम मिद्याम हृदयम राम तुजिम लक्ष्मी पचर्मणि वासेम रुदेजिम मिसाई संसारत मज्जायम मम सायम चतंदिचम नालुकान प्राणेम शम नरसिंहायम जीवे मातृका न्यासीन सीता रामदेव विठल प्रियतम प्रिय कृष्णार्पणमस्तु ओम कर्धोल्कार्दयाय महोल्काय शिरसे वीरोकाय चिकाय दिलकाय कोजम सहस्रोकाश्राय पठ ओम विश्वायम शिरसेनम ते नेत्रे ओम पदमासम नाम सुवादि नाम आदहृदयम नाम नाम परमं याम ज्ञानतन पादयोः अस्य श्री नारायणाष्टाक्षर मंत्र चंद्रयामि गतिमन नारायण देवता हृदये उद्यद्भास महाभाजदानं देवं चक्षदा पद्मधरोध्येयम यलक्ष्मीदामे मातृ मोदिगण मध्यगम मुवाशोपै चक्रादिगिरिपि सेव्यमानोदिकं भक्त्यानि तेने शेष शक्तिमान भजन म्हण म्हटलं भजन केलं भजन भजन म्हणतात म्हणतो लास्ट ते म्हणते नाही ओम आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशिञ्चरति देव एषः घोषा इदस्य शन्विरेण रूपं तस्मै वादाह्विषा विधेम अवकुण्ठितो भव सन्मुखो भव सन्निरुद्धो भव सन्निहितो भव संस्थापितो भव आवाहितो भव तदा आत्मनि चतुर्विधन्यासान् कृत्वा ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम भोग्न्यात्मनेन्द्रहृदयम भवागम प्रतिमने चरते स्वातुरात्मसिनाब्रह्मस्य प्रजापत्यात्म वासुदेवाय कौचैवं सत्यनारायणाय अस्त्राय पठ एतेषां तत्त्वमन्त्राणाम् अन्तर्यामि श्री देवी गायत्री मुखे शक्त्याद्युति लक्ष्मीनारायण देवता हृदये प्रधानोपपूर्णादिपजान्वितकथाञ्जलिपुटानि एव प्रधानन्तं हरिं प्रति तत्त्वान्तर्यामि लक्ष्मीनारायण तत्त्वन्यासं गृहे ओम प्राय शक्त्यात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय प्रतिष्ठात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय सवितात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय स्फूर्त्यात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय प्रोत्यात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय कलात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय विद्यात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय मत्यात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय नियत्यात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय मायात्म लक्ष्मीनारायण ओम प्राय कालात्म लक्ष्मीनारायण ब्रह्मा ओम प्राय पुरुषात्म ओम प्राय अहंकात्म ब्रह्मनात्म श्रोतात्म देवतात्म मत्तकात्म प्राणायाम ओम प्राय चक्षुरात्म सूर्यात्म प्राय जीवात्म ओम प्राय गणात्म प्रभागात्म ओम प्राय पादात्म ओम प्राय पायवत्मित्रम ओम परपस्तात्म ओम प्राय शब्दात्म बृहस्पति प्राणायाम ओम प्राय स्पर्शात्म पानम रूपात्म यानम ओम प्रसात्म उदात्म गंधात्म मनम ओम प्राय आकाशात्म महागणपति ओम प्राय वायुवात्म प्रोहवायु ओम प्राय तेजात्म ओम प्राय पृथिव्यात्म शनेश्वराभ्यां नमः तत्त्वन्यासेन श्रीन रामदेव विठल प्रीतम कृष्णार्पणमस्तु ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम भू अज्ञातनेरुदरत्याम पद्मप्रदेशासुरं प्रजापति वासुदेव कौचैवं सत्यनारायणाश्राय पठ एतेषां मातृकामन्तरान् अन्तर्यामि श्री देवी गायत्री मुखे श्रीमन्नारायण देवता हृदये उद्यद्भासतमाभासदानन्दकदेहवाञ्चकशङ्करा पद्मधरोध्येयोमीश्वरा लक्ष्मीधराभ्यमाद्यसमूतिगणमध्यकः ब्रह्मवायुष्वाहि चैपैचक्रादिकैरपि सेव्यमानुदिकं भक्त्यनित्यनिशेष्यक्यमान् ताद्रूपाञ्जमञ्जाचज्ञानमुद्राभयोद्यताः टकी दनिजनिविज तत्तद्युक्ता स्वामतः ध्यायेन्द्रशिवमृतुर्पितनेतं ज्ञानुप्रसक्तकरग्नोतापराभ्यां चक्रन्दरञ्जनं प्रियासमिदं
कर्तिग्नौशुकोटि गजमग्ग शक्तिम ओम 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 मजाय मशिरसि आनंदम सरत मिमके ओम इंद्राय दक्षिणे सेमी शर्माम नेत्रम दक्षिण करणे मूर्ति माम करणे मूर्ति दक्षिणात बुरुधन माम रासम श्याम दक्षिण कपल माम कम मेकात्म दोटे ममे दोटे मम ऊर्ध्व मम दम 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 दे हरदम आज दक्षिण बाव संदेश गंग कपिलाल खंग खपदे मुलासम गंगर मंग सारम वाम बाव संदेश गंग चार मंग दम जनार्दन झार्यम यमी माय दक्षिण पाद संदेश नम टके नम लरकाम नम दरनाथ नेमा वाम पाद संदेश नम तारम थन तपम तन दलिन थन नम नम पम प्राम दक्षिण पाजम पम मले वाम पाजम मम मले पृष्ठे मम बकाय गुह्य मम तुद्यम मिद्याम हृदि रम रामायण तुद्यम लक्ष्मी पदेम चर्मणि मम राय माव सेम हृदय सेम तन जितम तन मिद्याय मम हम सहमत तंतिशुम नाळुकान में प्राणे मुक्षम नरसिंह मायमा जीवे मातृका न्यासेन लक्ष्मी नारायण प्रियताम ओम नमो नारायणाय नमो नारायणाय मम ओम क्रोधोल का हृदयाय मम होल का शिरसे विरोगा शिकार का दिल का कोजम शत्रु का स्त्राय पड़ ओम विश्वाय म शिरसि नम तेज नेत्रयो ओम पदम नासाय नाम तो मुराजी राम आत्म हृदय यम यम नाभो नाम परमात्म ज्ञानो यम ज्ञानात्म पादयो अस्त्री ओम हस्ते ओम विश्वाय म नम तेज ओम पदम नाम तो नाम ओम क्रोधोल का हृदय मम गोष्ठाय मम शिरसे विरोगम दिल काम श्लोकाय महा नारायण अष्टाक्षर मंत्र से अंतर्यामी श्री देवी का मुखे श्रीमन नारायण देवता हृदय उद्यत भासत मां भासत नानक देवांच कृष्णदा पद्मध्रोध्येयो मिच लक्ष्मी राम मातृ मोति कड़ मध्यकः ब्रह्मो वा शिवहाइश विपै शक्रादिकैर् सेव्यमानुदिकं भक्तिरिति निशेष शक्तिमान मूर्तयोष्टापि ध्येयाश्चक्र शंकराभियुक्ता प्रतिपर सर्वाभरण भूषिताः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत् अनेन श्री भारतीयरमण मुख्य प्राणांतर रामदेव वीरविठ्ठलदेवता बिम्बे विशिष्टकला सान्निध्याभिवृद्ध्यर्थं द्वादशकलशाचन पुरोरक संप्रोक्षण विधिना महापूजाराय दिने भगवान् श्री भारतीयरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री रामदेव वीरविठ्ठल प्रियतां प्रीतो भवतु तत्सत् श्री कृष्णार्पणमस्तु नाहं कर्ता हरिकृता तत्पूजा कृतं तथापि मत्कृता पूजा तत्प्रसादेनैव नान्यथा अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ओम पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय अण्डज वाहनाय तुलमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् चित्तकामिताय शुभदमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामचन्द्राय जनकराजजामनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम्
रामचन्द्राय जनकराजमनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुतसत्वराय मङ्गलम् 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सद्विद्येयो योगिवर्या सद्विद्येयो 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 योगिवर्या 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 विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका सज्जन सखा धीर विठ्ठलना भजका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका दुर्जन वैरी श्रीरामना सेवका अंजनी सुतपदा संततार्चका अंजनी सुतपदा संततार्चका कंजनाभप्रिय भक्तपोषका विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या विद्याधीश तीर्थ ज्ञान सूर्या ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಯುಕ್ತಿಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಭೂಸುರನಾಥ ವಿರಕ್ತಿಯ ಬೆಳೆಸು ವಿಷಯದಿ ಸತತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಭಕ್ತಿಯ ಬೇಡುವೆ ಹರಿಯಲಿ ನಿರತ ಮುಕ್ತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಪುನೀತ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ತೀರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯ
सुता वरदेशिकेन्द्रा नन्दतीर्थसुता वरदेशिकेन्द्रा नादवेदरत सद्गुणसान्द्रा मङ्गलम्।
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। नारायणाखिल गुणार्णव सत्यसन्ध